jalo ba makalana a puso bagolwane botlhe ba puso baruti maloko a VDC le dikomiti tsotlhe tse dingwe mo motseng wa rona wa Mhalatšwe makalana a ikemetseng ka nosi babega dikgang ba ga rona ba Mhalatšwe banni le morahi wa Mhalatšwe bomme le borre bongwana ke bana ba sekolo ya ka lehano gotlhe le ba ile gore ba tsile hano ba phuthegile ba tswa mo metseng e mabapi ke a le dumedisa ka leina le matla la ga Kgosi Jesu ke be ke dumedisa ka pula Botswana o mošwa ke ema hano ba gaetso ke a bona mo Mhalatšwe hela jaaka Botswana otlhe go tletse boitumelo mme ke ema ha go le itsisi botsadi jwa rona gareng ga bone phuthego e kgolo ye e le ya ntlha mo Botswana e simolola ga mo Mhalatšwe ya ga motlotlegi a le mo setilong sa botautona Batswana ba buile tshwetso ba etsere magodimo le one phakela ke ne ke a lemoga gore a na le tumo ke tla kopa ke le itsise gore gareng ga rona mosong ono jaaka ra go tshokologong re na le Mr. President Tautona wa lehatshe la Botswana the President of the Republic of Botswana motlotlegi Tautona wa lehatshe leno e leng Advocate Duma Gideon Boko That's our boy. That's Mahalape's boy. Ke go pa ruta lo sawa leo gape la bohelo bomme. Borre ga ke lutli borre. Gore na boitumelo hela motlotlegi Tautona ra go leboga raeso mme ke le itsise gore Tautona wa lehatshe leno ga a tla le nosi o tla patilo jalo ke matona a gagwe matona a puso mme gareng ga matona a hano re na le tona wa lephata la ofisi ya ga Tautona ebile e le mo palamente yo itlhophetsweng ke palamente motlotlegi Moeti Mohasa ra go leboga tona bere nna gape le tona ele wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao ebile e le mo palamente wa kgaolo ya Mmadinare motlotlegi ke Tlhalefile Motshegwa ra go leboga tona mme gareng ga matona ga re na le tona ele wa lephata jalo la tsa boatlhodi le kago sešwa ya magolegwa ibile ele mo palamente wa kgaolo ya Gaborone Borwa motlotlegi Ramaotwana Nelson Ramaotwana gareng ga matona re na le tona yo e leng mo palamente wa rona mo Mhalatšwe go a tshwanela gore go rene boitumelo tona e le mo palamente wa rona wa Mhalatšwe o bophirima yo e leng tona wa dithaletsano le ditlhamo motlotlegi David Tsere
ra go leboga tona berenna gareng ga matona hano le tona wa lephata la thuto e kgolwane ebile e le mopalamente wa kgaolo ya tswapong o bokone motlotlegi mooketsi Prince Maele ra go leboga tona Maele berenna gareng ga rona le tona ele wa lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding ebile e le mopalamente yo itlhophetsweng ke palamente motlotlegi Nono Kgafela Mokoka motho wa mme gareng ga matona a gano motlotlegi Tautona o tla patilwe ke tona wa lephata la botsogo ebile e le mopalamente o itlhophetsweng ke palamente motlotlegi Dr. Stephen Modise ra go leboga tona ebile na re maabane o setse o tswa go tlhola bana ba gago le ditlamelo tsa sepatela maabane re leboga seo tona Modise me gareng ga matona a gano re na le tona wa lephata la papadi le tlhabololo kgwebo e leng motlotlegi tiro ya one Ntsima yo gape e leng mopalamente wa kgaolo ya Francistown East ra leboga tona bere nna gareng ga matona a gano le tona wa lephata la metsi le bonno ebile e le mopalamente wa Phalape motlotlegi o nnetse Ramogapi ke mopalamente wa me ko Phalape ba gaetsho motlotlegi Ramogapi ra go leboga motlotlegi bere nna le tona ele wa lephata la metshameko le bodiragatsi motlotlegi Jacob Kelebei tona ra leboga tona mme ebile re bua ka nako e leng gore dipitsi tsa naga di setse di tswa go ipatela phatlha go dikgaisanong tsa AFCON ra ba kgola ebile seo jaaka ne ke bua ga ke simolola kare le magodimo lone a bua botsadi re nagano gareng ga matona a teng ke tona wa lephata la banana le bong ebileng e le mopalamente yo itlhophetsweng ke palamente ga godimo ga moo ba gaetsho ke sekgantshwane se le sa rona Miss World Africa motlotlegi Lesego Chombo ra go leboga ebile ra go amogela tona mme gareng ga rona gape betsho re na le motlotlegi e le mothusa tona wa lephata la tsa boatlhodi le kago sešwa ya magolegwa yo ebileng e le mopalamente wa rona mopalamente wa rona ko Mhalape yo botlhaba motlotlegi Augustine Nyathanga mme ga nosi botsadi o tla le mohumagadi mme Irene Nyathanga ke kopa ke boele nyana ga morago ka gore le mopalamente wa rona re tshire ga a tla le nosi o tla patilwe ke mohumagadi mme Matshere ra leboga mme re na gape le mopalamente wa rona ka soso e leng motlotlegi Monedi Bagaisamang ke kopa go lutlwa borre ga ke lutlwe borre bomme mme ke tsa sebaka se gape le go lemoga le mapalamente a mangwe a leng teng a pele bagaetsho ba gareng ga rona hano
ga mmogo le makhanselara otlhe gareng ga rona ba pele ke tse sebaka se ke ba lemoge re lemogile botsadi le gofi me botsadi rena gareng ga rona le mothusa kgosi ya ga Mmangwato kgosi Serogola Seretse ra go leboga kgosi be re nna le kgosi wa Mhalatšwe kgosi o eleng moemela kgosi yo mogolwane mo Mhalatšwe kgosi Tsipe me kgosi ga nosi botsadi o na le mohumagadi me Matsipe me Sylvia Ndapiwa Tsipe re na le mothusa kgosi mo kgotleng e re leng ga go yone e le kgosi Sipho Nchingani ra go leboga kgosi Nchingani be re nna gareng ga rona le magosi marara mangwe a leng gore ba re etetse be tshukana re tshwaragane re batho ba le bangwe hela re na yalo le kgosi go tswa ko Mokane kgosi Isabella Budumolano Tshipana ra go leboga kgosi go na le kgosi gape a re tetse go tswa ko Sefare kgosi Molefi Tebogo ra go leboga kgosi be re nna gareng ga rona le kgosi go tswa ko Sosong e le kgosi Barobi Felix Khamani re na gape gareng ga rona le kgosi yalo a re tetse go tswa ko Mokhenene e le kgosi Mabedi Motlhagodi kgosi Motlhagodi ra go leboga be re na le kgosi wa ko Phala Road kgosi Moses Mpaesele ra go leboga kgosi be re nna le kgosi wa Mmaphashalala kgosi ke Mapatse Bagatisei ra go leboga kgosi be re nna le dikgosi tsa rona e leng dikgosana tsa rona tsa dikgaolo tsa rona tsotlhe mo Mhalatšwe ke re ke ba kopela ka boikokobetso botsadi jwa me gore hela ba ka dumedisa tautona marara me ke a tlotlang re ka dumedisa tautona jalo botsadi ra le lemoga marararo me gape gareng ga rona botsadi re na le mogolwane go tswang ko ofising ya ga tautona e leng Chief of Staff the newly appointed Chief of Staff Dr. Oupa Tsheko Dr. ra go lemoga mogolwane be re nna gareng ga rona le bakwaledi ba maphata re na le mokwaledi wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao me ga ba tlotlane Mogapi ra go leboga me Mogapi be re nna gareng ga rona le mokwaledi go tsweng jalo ko lephateng la thuto e kgolwane me Bonolo Khumotaka me a emetse maphata otlhe ka bobedi la thuto e kgolwane le thuto e potana be re nna gareng ga rona gape le mokwaledi yalo e le wa lephata la botsogo Professor Oa Thokwa Nkomazana be re nna me Nkomazana ga a tla le nosi o patilwe ke mokwaledi o mongwe e le o itebagantseng jalo le tsa botsogo primary health care Dr. Mareko Ramotsababa me botsadi be re nna jalo le mogolwane o ka metseng jalo tsa Water Utilities Corporation tsa metsi re ga se lemoge Senai le ne le ngwana mo ga ya ke re botsadi ra go lemoga re Senai ga no se una le bagolwane ba bangwe go tsweng ko lephateng le lekalana le la metsi kopa le bone ba re tshegela ba dumedise tautona bagolwane botlhe ba lephata la metsi ke a leboga me be re nna le mookamedi o mongwe General Manager wa Botswana Railways ya ka re itse gore mo Mhalatšwe re ipela ka tsa diterena ba gaetso re Conductor Masena ga no suna le bo monna wele ene le bona ba ka emella ba dumedisa motlotlegi tautona go tswa ko Botswana Railways ra leboga be re nna jalo le mogolwane go tsweng jalo ko lephateng e le la banana e leng Raitso Ambassador Nkoloi
be ke tsa sebaka se go lemoga le batlotlegi ba bangwe ba gaetsho ba rona mo kgaolong gore jaaka re na le batlotlegi ba ba re okametseng go tsweng jalo ko parlamenteng re na le ba leng gore re dira le bone mo ba re okametse ba re goga mo kgaolong e leng batlotlegi makhanselara a rona mme ke tla kopa hela go simolola ka motlotlegi mokhanselara wa kgaolo e re leng mo go yone e leng kgaolo ya Mahalape o le gare Mahalape Central motlotlegi Moitlamo Raphane. Gareng ga rona botsadi be re nna gape le batlotlegi makhanselara ba bangwe ba kgaolwana tse dingwe tsa rona re na jalo mo kgaolong ya rona ya Mahalape o botlhaba Mahalape East ka go Thosa 1 go botlhokwa gore le ke simolole kae e le motlotlegi Teko o Fentse Motswaiso. Kana ke gone ko tautona wa rona a golelang teng a tlholegang teng Thosa again ra go leboga motlotlegi honorable councillor be re na jalo le motlotlegi mokhanselara wa kgaolo ya Boseja motlotlegi Khumo Kwista Ramakgapi entse le go kgaolong ya Mahalape o botlhaba be re na le motlotlegi Tlhopho Thabo Gaolathi e le wa Phala Road Sitsile Mokoswana ra go lemoga motlotlegi be re nna gareng ga rona jaanong re le ba go kgaolong ya Mahalape o re le mo go ene e leng wa Bophirima re na le motlotlegi Emmanuel Sakane wa Mahalape o Bokone re na le motlotlegi ga go leboga motlotlegi re na le motlotlegi mokhanselara wa Madiba e leng motlotlegi Mokgweetsi Moiseraele be re na le motlotlegi mokhanselara e le wa Dilaine motlotlegi Tender KD Dinosi be re na le motlotlegi mokhanselara wa Ngaka Gae motlotlegi Molefe Semetsi be re na le motlotlegi mokhanselara wa Tshikinyega tiro ya one honorable tiro one Manoe ra go leboga motlotlegi be re na le motlotlegi mokhanselara wa kgaolo ya Parwe motlotlegi o ntiretse Mogapi be re nna gape botsadi le motlotlegi mokhanselara wa Mahalape South motlotlegi Makhubu Abigail Mogalakwe jaanong ke kopa gone ga ke lemoge le raetso re Mogalakwe o hano re Mogalakwe ra go lemoga le wena raetso mme botsadi ke be ke tsa sebaka se go lemoga gape ka bohego ke lemoge gape ka bohego e le re le ba yalo go kgaolong ya Sosong re etetswe ke mokhanselara Lesi a tapatile motlotlegi ba Gaisamang e leng mokhanselara wa kgaolo ya Sosong South West motlotlegi Rabangwe le Adika be re nna le batlotlegi makhanselara mangwe botsadi ba ba re etetseng go tsweng ko ntle ga kgaolo ya rona ya Mahalape ko ntle ga Mahalape district mme le bone le baagisanye re tshela le bone re dira le bone ke kgaolo ya Tswapong o Bokone Tswapong North ba tla ba patile motlotlegi mo parlamente kana tona Remaele bone ke motlotlegi mokhanselara wa Letšeng Malaka e leng motlotlegi ba rulaganyi le bang ga mmogo le motlotlegi mokhanselara wa Mathakola go Sekgweng e leng motlotlegi Tiro Phuthego le mokhanselara wa kgaolo ya Majwaneng e leng motlotlegi Boitshepo Molefe ke be ke lemoga go tsweng gape ko ofising ya ga Tautona e leng mogakolodi jalo wa ofisi ya ga Tautona Raitso re Jacob Nkate e le wa tsa selegae mogakolodi wa tsa selegae re Jacob Nkate re ba
gantsi go tlatse boitumelo a kere ke puthego ya mokata-kata re tlile ka makatanamane jaanong ke opa hela gore be le intshwarela gore o ka re ke tla itsise batho ba le bantsi botsadi go maleng be botsadi ke tla tswelela gape ga ke le itsise gore ga re ka rona re na le bagolwane re na le modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha la ngwato re Lesego Raditanka be re nna gareng ga rona ke tla le ka go nna bohego le badulasetilo ba bangwe ba makgotlapotlana a mangwe a kaboditsha ba gaetsho le bodiredi jotlhe jwa makgotla a kaboditsha kopa ba eme hela ba dumedise Motlegi Tautona ra leboga botsadi be re nna le Divisional Traffic Officer North Central Division mogolwane wa sepodisi jalo a direla ko Phalape a okametse Central Division North Central ke Assistant Commissioner Member Machola ga no suna le bo monnawe re na le monnawe o re dirang le ene kwano e leng Officer Commanding Rekadiatla ke lo itsisi gape gore re na le mokwaledi wa councile re Mike Taukobong a seno siana le bodiredi jotlhe jwa councile be ke lemoga le bodiredi jotlhe jwa puso ba gaetsho ga mmogo le go tsweng ko go ba Motlakase Botswana Power Corporation Customer Service Manager e leng re Victor Baruti be re nna le go tsweng ko Phalape office ya Phalape ya Tourism Development Botswana Tourism Organization ene le Tourism Development Manager me Mildred McKenny ra go leboga mme botsadi ke tswelela ka ba ba setseng ga ba kalokalo gore be ke ka sutela tse dingwe ditiro ba gaetsho mo phuthegong ya mokata-katae re nagano le Business Botswana o ka metsenyalo kana le modulasetilo mo kgaolong ya rona e le ba ba emetseng bagwebi re Edward Mazunga be re nna le modulasetilo wa lekgotla la baruti e leng moruti o ntseng a re bulela ha ka thapelo moruti re Bashi Mathware le baruti botlhe go pakela moge baruti botlhe botsadi jwa me ka boikokobetso ga le ka ema la dumedisa Motlegi Tautona baruti ba me ke le tlotla thata ahe baruti ba go nna le modulasetilo wa komiti ya ditlhabolo tsa motse le badulasetilo ba bangwe botlhe ba dikomiti tsa rona tsa ditlhabolo tsa motse tsa mahalape le metse e mabapi le maloko a VDC kopa le bone ba re tshe gore Tautona ba bone gore ke yone palamente ya motse Tautona maloko otlhe badulasetilo ke bone ba re tlhokometseng mo motseng Tautona me ke itse gape ha gore botsadi re na le Miss Independence ma boipuso ba re ke ngwana a rona mo Mohalatšwe o na tsenella ma boipuso wa lehatshe lotlhe la Botswana ko ga boroni mme a nna mohenyi ke ene Miss Independence Botswana 2024 ke ngwana ko Flower Town o bidiwa ko Ketso Gulubane ema gape ba go bone sekgantshwane sa rona ke tsa gore tona me Chombo o mmone o tla mo dirisa tona ke ene sekao sa rona ke eno ka mo dirisang go thusa le gore a hetole boitsholo jwa bana ba bangwe ba rona ke sekao sa rona mo Mohalatšwe ra go leboga mme be re nna gape botsadi gareng ga rona ne ke re ke kope ka boikokobetso Motlegi Tautona le phuthego e hano ke lemoge botsadi e le jwa ga Tautona wa rona e leng mme mmangwana gagwe Tautona wa rona nna ko Thosa mme Zandile Boko motsadi wa rona a sa tale no suna le tsala e le mme motsadi hale ke tla kopa motsadi wa rona le ena a dumedise Tautona ke tsala ga motsadi wa rona le ngwana setlogolo sa ga Tautona ngwana my boy how ka emela le wena you are our boy le khaitsadi e hale a kere ra le lemoga thata gore be le hano kana phuthego ebile le ya ntlha go botlhokwa gore le tle go utlwa ntswe la ga Tautona la ngwana wa lona
mo Mhalatšwe. Botsadi ke kopa ke lemoge gape bana ba sekolo sa Tamotšha ba gano emelang bongwanake ba kupile ka boikokobetso gore Tautona o tsene ko Tamotšha ba kopa go nna teng. Ba kopa go nna teng gore bone le bana ba Madiba le bona ba emele ba Madiba Senior Secondary School emelang bongwanake. Tautona o tsene ko Tamotšha o tsene le ko Madiba mme ba re molaodi ka boikokobetso ra itse gore na le la go le pitlagane re kopa hela mo botsamong jwa lone ko pelenyana gale re na le sengwe something special for the president e tla re kgantele be ke kopa ka boikokobetso mo motlogi Tautona gore ba batla go mirela sengwenyana le ka bokhutshwanela motsotsonyana hela ne ke re ke e kope yalo botsadi ke tla lemoga le babega dikgang ba ira tiro e botlhokwa thata le ga mmogo le ba ga rona baemedi botlhe ba makalana a ikemetseng ka nosi non-governmental organizations ba ba leng hano ke be ke ema gone ga ke re ba gaetsho nelwang ke pula e namagadi nna ka leina ke Ernest Phiri yo o rileng ga bosegangwe. Thank you. Ra leboga molaodi wa rona mme ba gaetsho re sa senye sebaka se pehela ke kopa gore mo nakong ya gompieno re laletse mogolo wa rona mo Mahalape ra rona Kgosi Tshipe go tla gore ha mafoko a kamogelo ke a leboga Kgosi Tshipe. Manke le leboge ba tsamaisa tiro ba tiro ya motshegare wa gompieno ga ta se utlwale le lemogile gore molaodi o tsere nako e telele a itsise baeng e le tshwanelo ya gore a le itsise baeng ke ta leka gore ke soboke mo ditumedisong tsa me ka go setsa itsisitse batsadi ka bontsi la ntlha ke lemoge Mr. President Tautona wa lehatshe la Botswana Advocate Gideon Boko that's my boy ke tata ke tlhalosa gore ke eng ha ke re he is my boy ke lemoge mo parlamente wa kgaolo rile mo go yone ra itshotshire le mohumagadi ke lemoge tona wa lephata le le re eteletseng pele la local government and traditional affairs ke be ke lemoge matona othe a sa tsong go supiwa hano ka maemo a bone le di ministry tsa bone ke lemoge Kgosi Serogola Seretse ke le mothusa bogotsi jaga Mangwato ke lemoge mohumagadi Mme Matshipe ke lemoge Kgosi Nchingane yo e le mothusi wa me mo motseng wa Mahalape le marara othe a tileng ka kwano le dikgosana tsothe tse di ka kwano ke lemoge ba dula ditilo bothe ba di council ba di land board ka gore ba di council se re nne le bone ba di land board ke be ke lemoge ba direla puso bothe ka thatologano ya maemo a bone ke lemoge dikomiti tsothe tse e leng gore di ithelwa mo motseng wa Mahalape ke lemoge baruti ba ba leng hano
ka pharologanya dikereke tsa bone ke le lemoge lothe batsadi bo mma le borra ke be ke le dumedisa ka pula tsatsi leno ke boitumelo jo bogolo mo go rona re le baagi ba motse wa Mahalape mme ke ne ke kgaogantse puo ya me ka dikarolo di le 4 yaano ka ntateng ya gore nako e re sile ke ta tsa di se ka henyana e rile ha maloba ke kopane le tautona ntlhalosetsa gore a ke nne re itsupita wa rona e simolola ka 8:30 a ntlhalosetsa gore go na le dingwe ditiro tsa puso tse ta re maphakela go bo gore a di dire pele ga ata ka kwano go ke bona ke tsone se le bonang e le gona ntseng a goroga kana o tshwere tiro tsotlhe tsa lehatshele mme ile pele ga ho ke gone mo ne go irile gore ke ire gore polelo ya me ke kgaoganya ka dikarolo tse 4 mme yaanong ke ta di khutshwahatsa ka gore ke eleditse gore ke di bua ka botalo ke di bua ka bophara ke bua ka my boy ka gore ke na le karolo tse ke di tsamaile lene tse di harologaneng tsa ko bosimanyaneng ga re gola tsa re setse re godile tsa re le mo dipolotiking tsa molema le tsa re le mo ditirong pele ga ke tsana mo bogosing ke dikgang tsene ke eleditse gore ngwe ke a o di kgaogana le lona re hete ka tsone mme ga ke na ke tsana mo go tsone ka ntateng ya gore re jelwa ke nako mme mototegi Mr. President o sala itshupile gore ke mo eteledipele go tswa ko bonaneng ba gagwe mme se mo eteledipele hela e le se gathamela masisi go tswa ko bonaneng ba gagwe go ta go tsena a hetsa dithuto tsa gagwe tsa molao a ba itshupa la le montong ya bosekelo mo courtroomong o na itshupa thata ke gakologana nako nngwe ha ba le mo khote a na le khidingake yo e leng judge gampieno ba iteisana borathana go ke gone o ka ba ja monate ka ene nako eneo mme ga ke rate go apo go tseo ke dingwe tsa tsene ke rile ke di rulagantse gore ke tata ke tsamaya le tsone mme kana tautona keo o tile gae ha go letseng teng ha tsalotseng teng a golela teng a ba nna monna teng mme o na a tsholwa ke monna yo mongwe yo a na le bonolo a bitswa go te Stephen Boko a le bonolo mme monna yo ba ba mo itseng ka nakwana santse a dira ko Madiba le nakwana a dira ko Borodweng e ne le motho o na a rata go bala rraagwe e ne le motho yo a na a rata go bala nako e ntsi na a bala dinovele le di-newspapera le ka bona gore bothale jo bo kana-kana jo jaaka tautona a rona o botse re kae e ne e re ga go le mo dikgantse tsa dipolotiki e ne le motho o ne a tsamaya ka baesekele o ne o ithela a palame baesekele a gago hala itshegeditse a reeditse bagaka ba ba dule mo gone mo tsoneo bo Dr. Kenneth Koma bo Menyatso bo Marledi Gidi ba e leng gore ene tautona wa rona dipolotiki tse o di anyile mo go bone ke bagaka ba ba tswang mo gone motse o re le mo gone eo mme betso jaaka ke tlhalositse tautona gampieno o tse o le dumedisa le le botsadi ba gago mo Mahalape mme ta re mo tsamaong ya nako ga sona ntse re buisana le ene le di-ministera re kope gore anong a ta re etele re to go mo amogela re le batsadi gampieno ke leeto la gagwe ke dumela gore tata anong go ta la ta re etela re ta re mo itekodisa yaanong e le rona re mmiditseng ka moleto o tabe re mo o diretse re mo amogela
mo motseng wa ga bone mme la itse gore rile pele ga dithopo o na dikologa le hatshe le lothele a le solohetsa a bua le lona mme pele ga ke goroga ko ke tsene mo kganye ke betelang gore eng gore se go yone go ne go na le moruti mongwe wa mo-America a bidiwa Martin Luther King o na go eletsa go godimo and I have a dream me toro ye ya ga Martin Luther King o na re o eletsa gore tsatsi le lengwe a bone ngwana wa montsho le ngwana wa mosweu ba ja mo tafoleng le mohela o na re mo torong ye o batla go bona montsho le mosweu ba palame bese le terena e le mohela go sena bese ya makgowa go sena bese ya bantsho mme ha o lebella toro ya ga my boy e tsamaelana le yone polelo eo e rile ha le tikologa a bua le lona o na re o batla go bona go na le tekatekano ya ditiro le bereka lothe o na re o batla go bona go na le tekatekano ya botsogo go sena botsogo ja bahumi go sena botsogo ja bahumanega o na re o batla go bona dithuto go sena dikwele tsa makgowa go sena dikwele tsa bantsho mme thuto e lekalekana hela ha maloba a ikanisa khuduthamaga gagwe ke ne ke mo reeditse ka kelothoko e tseneletseng o na a menne phata a ba ga molaetsa gore re tshologeditse lehatshe la Botswana yaanong nako ya go itumela e ta hela go be go tsena nako ya go bereka le lona le lebelela khuduthamaga gagwe sente le ta bona gore na tsenya mongwe le mongwe ka profession ya gagwe gore o peskare ka moso a ba re o palelwa ke tiro ka gore ga a itse se dirwang mme gone moo jaanong re sologetse maduo a irileng ha le tsa tshwetso ka bongela ja pelo le re le batla gore a etelele ha tshele le sena go utwa molaetsa a be nna one a ra sologetseng mme se ke ratang go se le gakolla re le baagi le batho ba mahalape ke gore ngwana wa lona yo le mo abetse le hatshe la Botswana le mo abetse kgaolo ya Southern Africa le mo abetse Africa le mo abetse le hatshe ka kakaretso re itse gore ha gongwe re ta mo thaela go heta jaaka ha ne re sologela tanta teng ya gore ba re ba mo abetseng ba tla ba mo thoka go heta jaaka le rona re mo thoka sa bobedi ke itse gore le ditshologelo tse di go godimo jaaka ha ele ngwana a rona mo mahalape e bile le tautona mme re tshwantse go itse gore ke tautona ya lehatshe la Botswana e tabo e re ha le bile lehatshe le a ba le lebile lothe ka kakaretso a sa le ba mahalape hela le nosi ha ta thaela nteng a lebile dikarolo tse dingwe a ra amogele gore o lebile lehatshe lothe la Botswana mme ko bohelong ha ke di hela mahoko a kamogela ke gore o thoka tshegetso ya rona o thoka gore re mo tshegetse re le batsadi ba gagwe ko Thosa re le batsadi ba gagwe mo mahalape re le kgaolo ya mahalape district re le kgaolo ya ga Ngwato rothe re mo tshegetse re be re mo tshegetse re le hatshe la Botswana gore a kgone o ka kgona hela ha rona re mo emenokeng re mo tshegeditse mo go tsothe tsa re di sologeditsweng mme re itse gore Roma ga a bua ka tsatsi le lengwe hela re ta tsamaya re ba ditena go ithelela Roma a wela tone mahoko a ne ke re mo boemong bja lona le le baagi ba motse wa mahalape le bo boemong jame le mohumagadi re gorose tautona mo motseng wa ga bone
re jo mmaphogwana gore tera a namale le ha selo tele ra be re mmeile phogwana mo gae nelang ke pula ba ga Mmangwato pula That's my Khosi, maybe. Rale wa Khosi tipe jaanong bagaetsho re tla kopa tekodiso ka ditlhabololo tsa motse ka modulasetilo wa komiti ya VDC Re Boniface Disho. Re Boniface le ka tumela ka kwano nako ke yone seong jaanong re tla kopa gore o nne boripana hela modulasetilo ra leboga. ke a go leboga mo tsamaisa tiro wa letsatsi go mpha tšhono ye ga se tšhono ye motho go etagangwa hela mo botshelong ke sone se ke ngotile mo pelong ya ka gore e be ke e amogetse ka tsela e ntseng jalo mo tsamaisa tiro mpe ke go lemoge mototegi Tautona wa lehatshe la Botswana Raetso Advocate Duma Gideon Boko ke go lemoge jalo le khuduthamaga ya gago Tautona ke go lemoga jalo Khosi Tshipe le Maetso ke go lemoga jalo Khosi Serogola Seretse ke go lemoge jalo marara a leng teng hano mo tsatsing la gompieno mme ebile ke le lemoge jalo bodirelapuso ka maemalwana go harologana mme segolobogolo ke lemoge jalo morahe o hano mme mpe ke le dumedise ka leina le le maatla la Kgosi Jesu ke batla go simolola mo ngame Tautona ka mahoko ke ya a mo lekwalong la ga Baroma mo tekudisong ya me Baroma 13 1 o supa yalo le go kala modimo le bua le batho gore re tshwanetse ka dinako tsotlhe re ikobele babusi ba rona ka gore o pehela yo e leng yene mmusi wa lehatshe ke o thomilweng ke modimo re bone jalo mo ngame Tautona mo lebakeng le le hitileng go le setswatswe se re sa le re ipotsa dipotso merare tse ke ditiro tsa modimo ga go ratile modimo ga gona po ka kgannang seo mpe mo mahokong a me a tumediso mo ngame Tautona ke supe gore re le komiti ya dithabololo tsa motse Raetso ra amogetse molaetsa wa gago wa go supa gore o batla go tsamaisa ya mpuso e ntšha ya lehatshe la Botswana re bua ka the transformation agenda mme re a itse mo ngame Tautona gore mo legatong le o tsenang mo go lone le ba o berekang le bone ga gona go nna mothogo ka bonako gongwe jaaka motho mongwe a na sologetse ka gore wa go batla go hetola ditsamaiso dingwe mananeo mangwe gore a tsamaelane le dikeletso le moalo wa the new government mme re dumela jalo ka boammaaruri gore we shall overcome mpe mo nakong e ka gona nako mo ngame Tautona ke le modulasetulo wa komiti ya dithabololo tsa motse rra ke go lekudise tseo tse e leng gore ra di bona re ne re di kopanetse le bana le seabe le magosi ka go harologana ka tsela e ntseng jalo ke tshwanetse gore ntswala ga re itumetse mo ngame Tautona re tsile go ipelela rona bangwe ga re go lebile jaana re bona bokao ja gago re heta re dumela gore ka ba maaruri se nne motho a dumela gore gongwe a ke sa diragala se kgona go diragala mo ngame Tautona re tshwenyegile mpe ke supe yalo pele ga ke go rolela tse pedinyana hela ka bonako tse e leng gore re di eleditse kgotsa ra di lora mme re pele ga mo ke
ke tabo ke dule mo sethong ha nka se ke go lemoge mo parlamente wa kgaolo ene ya Raitso David Sere motho o ratiwa ke batho yo e leng gore re tshwanetse re go lebogise rra re go eleletse masego le mathogonolo mo leetong le lešwa le thomo ye e neetsweng ke Tautona re mototo ka wena ne re ntse re go lebile re go bona gore tsela e ta goroga ka gore gangwe le gape hela ga o tswa ko parlamenteng o ta kwano o ta gore le kodisa o nna le rona moritihatshe modimo ke yo Raitso go buisa mogolo a tshwana le Tautona ga se selo se se mothogo o tlhokana le tshegetso ya mowa o boitshepo mo ta nketelela pele mototegi Tautona re na le seemo ke se se golang ka ponyo ya leitho mo motseng wa rona Mohalatse ke tiriso diritibatsi tse re di bonang bana ba rona ba tetse mo mebileng re ipotsa gore botsogo ja bone bo ile go kae mme re batla go supa gore Tautona ga se gore ra ipelaetsa gore ga se gore diritibati tse ko di rekisiwang teng ga go itsagale re ipelaetsa gore gongwe molao in enforcing of the law e ka re go santse go le gatasenyana ka gore le bone ba ba tshwerweng ka moso re bona motho a teng a setsa le mo mebileng a di rekisa gape a di rekisetsa le bana ba sekolo ka tsela e ntseng yalo selo se sa tshwenya ga re itse gore a gongwe ke gone gore bodiredi bo a thaela mo ngame Tautona jwa sepodisi kgotsa jang ebile ke gore gongwe re kope gore gongwe the quota ya bodiredi ya sepodisi e leke gore e tsholetsege gore tete re kgone go itebaganya le dikgweto tse ka gore ga go sena visibility ya sepodisi mo motseng re bona mathata a go tshwana le one a ntse a tswelela a gola ka tsela e ntseng jalo ne re gongwe le go bankanya molao o e leng gore bao ke ba e leng gore ba tshwerwe Tautona ka go rekisa diritibatsi mo motseng ba senya kaka bana ba rona ditlhaloganyo ba rekisetsa bana ba rona diritibatsi tse ko dikolong a melao ye leng teng e banka nngwe e gagamadiwe gore batho ba boele ko morago mme ke wetsa mo go ene mo ngame Tautona gore yaanong ke utlwa ke wetse gore yaanong ke phuthologe go bua re kile ga nna le menahune Tautona gore gongwe re ta bona unity ya SSG mo nakong e hitileng e ne le kopo ya rona ba Mohalatse ra itshepisiwa re dumela jalo gore gantsi ha ma SSG ba le teng e ka re taolo le thokgamo go nna teng mo motseng wa rona Mohalatse re santse re ipelaetsa gore gongwe re kopa gore ga go kgonega go ka nna ka tsela e ntseng jalo ke tsena mo ntheng engwe mo ngame Tautona ke go itsisitse re di tshwereng ga gore mo ngame Tautona re na le matshwenyego a gore kana jaanong di-district di ne di a thatoswa maemo e le ka tsela ya gore gongwe re leke gore go tokafadiwe mo go teng ke gone service delivery in terms of the operations le go tsaya ditshwetso ka tsela e ntseng jalo mme re bona e le gore yaanong ntswalagane di-district di okeditswe di thatositswe maemo mo ngame Tautona madi kgotsa the budget allocation ye neelwang di-district e santse le go tlase thata mo ngame Tautona e tshwana hela le bogologolo e santse le di-sub-district you could imagine a whole of a sub-district mo ngame Tautona a neela budget ya 100,000 go te ke yone e bankanyang ditsela tsa metse e hetang 40 ka tsela e ntseng jalo selo se mo ngame Tautona ne re mo pusong e ntšha ya ka re bona tebelo pele le batla go direla batho a reng go seka gore budgete e tsholetsege mme ga se budgete hela mo ngame Tautona re lemogile gore ntswagane go te go ntshiwa go tsewa ditshwetso tsa madi a dia gongwe ko sorowe maphata mangwe kgotsa makalana manga mo ngame Tautona a santsantse go letetswe
ditshwetso di ntse di tsewa ko Soroe ka tsela e ntseng yalo. Selo se ke madiadie ga go tsena mo dithabollong. Re kopa gore gongwe selo se mo pusong e ntšha re se bankanye ka ponyo ya leitho. Mme Mongametlautona mpe ke supe yana gore motse yo kgotsa district ya rona raetsho ke district e tona thata e nang le metse hela e heta 40 ka palo. Re itemogetse Mongametlautona gore mo lebakeng le le hitileng ga re nna le bothata ba molelo mo kgaolong ye re emela setima molelo se tswa ko Soroe kgotsa ko Phalape. Selo se ke matshwenyego mo go rona Mongametlautona. Ne re kopa gore e re ha re ntse re ipankanyetsa mananeo a mašwa a dithabololo re kopa gore mo districting ya rona Mongametlautona re nne le setima molelo ka gore bodiredi bone bo teng Mongametlautona. Maabane yana go letse go shantugo gongwe ba ne ba ta ka sekupunyana batho ba modimo se sa kgonang go ira sepe. Yaanong ne re ha o lebile dikago tse di leng teng tsa batho mebanki le etetseng dikago tsa puso ga go nna le seemo e nna tshwarang ke one kgotsa matshwenyego a rona a re a bona mo motseng wa rona wa Mhalapsa. Se segolo Mongametlautona ka ke berekela mo nakong go setse metsotso e le meraro re na le letshwenyego le leng gore ga ra bolo go lela ka lone dingwaga le dingwaga Mongametlautona. Mme re na le tshologelo ya gore selelo se ta hela storm water drainage. Motse wa Mahalapeo ka dinako tsa dipula e nna selelo sa khuranyo ya meno. Re ne ra tshepišwa mo lebakeng le le hitileng gore storm water drainage e teng ka mosoga eyo. Mme re tshwantswe re leboga maiteko a ga Honorable David Sere a gore ka lenaneo la CCP o na leka gore gongwe a bone gore go ka dirwa jang mme go a thaela. Re kopa gore mo lenaneo la ditogamano la dithabololo le le talle Mahalape e nne a priority area ya ka le thola le ntse le bona mo di televisioneng gore ga gona le morwalela e nna mathata ka gore ga gona ko metsi a yang teng ga gona se se tsamaisang metsi mo motseng wa rona wa Mahalapsa. Batho ba senyegelwa ke dithoto bora dikgwebo le bone ya lo ba sala ba lela ka tsela e ntseng jalo. Ye ya lehihi Mongame ga ke batla go bua thata ka yone. Ga ke batla go bua thata ka yone mme ke ta e bua ka gore motse wa rona o lehihi. Ke thola ke ntse ke bua ha Mongame kere ha motse o le lehihi re hihalwa ke dikakanyo. Ha re ka ke ranna le di street light Mongametlautona tse di sa bereking o bo ipotsa gore matsapa di a tsa ko kae. Re na le di street light Mongametlautona tse leng gore re nna re lela ga di bereke mme gongwe tare ha re tswa ha le ta bua sengwe di street light di ta bereka mme di okediwe ka bophara ja motse wa rona ka gore ga go le lehihi go nna le borukuthi jo bo heteletseng ga rena ditsela Mongametlautona ke tsa bogologolo metsi a sentse ha le tse dingwe tse ne di dirwa di pavement tse di ne di dirwa go sena malwa go khanna metsi gore ha metsi a ta jana a senya ka malwapa le tsone di tselanyana tsa bohelo tse ntseng di le teng. Re kopa ditsela le rona ra etsho Mongametlautona ke a wetsa mo go ya banana. Mongametlautona lenaneo le la banana la YDF le sala le nna le a threshold kgotsa a ceiling ya 100,000 mo lebakeng la dingwaga tse dintsi. Mme re dumela gore 100,000 te o silwe ke inflation. Dithoto tse nne ke di reka 5 pula mo ngwageng wa 2001 ga e sa thola e le 5 pula. Yaanong ne re gongwe re lebeng selo se gore e se ka nna sone se e leng gore se ta dira gore dikgwebo tsa banana di hite di retele ka gore madinyana ga a lekana. Re yamanya le one youth policy ya lehatshe la Botswana Mongametlautona e sala e silwe ke nako botshelo ba yona bo sala bo etse ka 2010. Gone yana re thokana le youth policy e leng gore e ta itebaganya le dikgwetho tsa banana mo nakong ya gompieno go a kopele ka tsela e ntseng jalo. Mo Mahalape mo ga rena a recreational facility. Ra kopa ha re lebile district ya rona e tona ha re itse gore gongwe go ntse go lebile tse dingwe jang mme nna ke batla go supa gore district ya rona e tona.
we need an art center mo Mahalape e leng gore ka yone e tabo ya go rotloetsa bodiragatsi ka tsela e ntseng jalo raetsho ke wetsa kere ya botsogo ke ye Mongame Tautona go santse go na le go ngongorega ga Batswana ga gore melemo e santse e thaela go dipateleng ke na le bothata ga Mongame Tautona ba gore bodiredi ga ba araba bagolo ba le teng bo supa ka ga e leng gore melemo e teng ka teng e enough e stokilwe e tsamaya mo di-percenteng tse di kana melemo e leng teng ye ga ke ya go sepateleng ke le molwetse ga iyo yaanong selo se Mongame Tautona ne re kgang ya gore melemo e teng ga re sa thola re e bata a e nne teng re inelwe e re thuse ka tsela e ntseng jalo re lemoga gore bodiredi le bone ba thaela mo botsogong ke sone se o bonang go nna le delayed check-ups ko rolo mo bothokong ja bolwetse Mongame Tautona o ba go beela check-up le operation morago ga dingwaga tse 2 ka tsela e ntseng jalo selo se ra re a se bankangweng ka bonako re lemogile yalo gore le gona mo Mahalape mo ga gona Mahalape Hospital Advisory Board ga iyo ga gona mo go teng re ga iyo Mongame mme kana bodi ke yone e amanyang morahe le ditirelo tsa botsogo ka tsela e ntseng jalo gatwe ngwana yo sa leleng o swela thari mpe ke re Mongame Tautona ke o etsa rra ke re teng re di komiti tsa dithabollo tsa motse goromente yo leng teng wa letsatsi ka mananeo le ditsamaiso tsa yone re di sala morago re bona ga Mongame Tautona le gore tiro a rona intsi ya bosigo le motshegare ha o lebile maitama a rona mo Local Government Act gore ga te re dirang ga re dire ne re kopa Mongame Tautona ka gore gongwe ne re ntse re sa kgone go bua ka o rile re go lesege go bua mpe re kope Mongame gore le ha ba direla batsamaisi ba re ke kotele ke a dumela mpe re kope Mongame Tautona ha o lebile boikarabelo ba dikomiti tsa dithabollo tsa motse bo tshwana hela le dikomiti tse dingwe tsa council re kopa gore selo sa dikatso tsa dikomiti tsa dithabollo tsa motse se tsholediwe se gone ho ka tsela e ntseng jalo ke a leboga motsamaisa teng re lebogile modulasetilo wa VDC a re tsweleleng batsadi re lebogile modulasetilo wa VDC ka pego ya dithabollo tsa motse mme ra tswelela le program ya rona batsadi mona ka gompieno ke a go bitsa Hano Entertainment badiratsi ba rona ba babedi ke wa Katara le wa Mmoki ba gore tshamekela ka nako engwe hela mme ke ba bitsa Hano ba te ba re natihise re ipanyetsa go ta go emeletsa Tautona wa rona Hey, a re tse mokgeleke
Ya. Dumelang batho betso, dumelang. Ke na le mooki gore re tabe re ntse re kwama ka nna stage. Ke a dumedisa tautona wa me a modimo a go utlwa le bothoko. E re ha o eteletse tšhaba ya gago ye o bo modimo a ntse ga go sireleditse a go ruta gore o dire jang. Ke a leboga mongame, ke a simolola. 2 le baba we amuri mo le tuse mo le telele pele
batho ba tamela luto phologolo a naga luto ke ha rathathanya ke bo kapite tshweu e se hata sente ke re letsatsi le thatogile bosabosile dikgomo di eme ka dijoko di lo emetse motshwara taulane o eme malalaala o tswa nna mosimane phola go tswana ke sala ke letile ka seno thuntsha mantulo re tsamaya Batswana ba pele ba ba ileng ba tshwaragana ba bopa Botswana pele ke re kgomo modimo ya nko emetsi go lagala o rebelege dikgomo tsa bakalaka ba tswapong ba birwa le bomamang di reagetse mo enkgola ke ntlo lesedi la thuto tsa bakgata batlokwa bakwena le bomamang tsa reagela mmadikolo pilara a dithuto ile tsa dikhunwana tsa mpatso mo tšantšang dingwe di le dina ka matshope mapete ke maporo bontomo kgomo nngwe ene e thaoletse batsetsela one ya go lola go ya go fepa bo malaisa ka lobisi e ne ya re ga e bopa banna ba ethela lošala ba itse ga e letse digobo mabela a yona a eme dithupana e le ruri dikgomo tsa borraetsho le borraeno di reagetse legatse di reagetse Botswana setso sa setso morethetha mogopo wa setso montudutuetsa morana wa ke a go dumedisa tota o dumediswa ke motho a go rata motho o monte ke a go bona o tshwana le naledi ya masapone sa legatse o tshwana le senakangwe di selakalaka wa lakasela Mandela khatilone o isegile bontle ya go tshwanela tota o tshwanelwa ke maemo a gago ke go bone ko lebaleng la metshameko maloba ke ra ga nonelwa segata sa puso a gago ke ne ke le teng ke le mogare ga setšhaba ka le nna tota ke a go rata motho o monte ke ra ga nno o tsholeditse lebogela moja o bolela maitamo le maikemisetso a gago Batswana ba ne ba phuthegile ba ntse mabokaboka o ka re motshitshi wa dinotsi go ne go le ba yo sebete lerole le beta mokoduwe ke ra ga nno o lekola mophato wa sesole sa gago o ne o ba lekola ba le mogare ga mpa a lebala banna ba ne ba re ga o ka kua gata sesole ke bone o gata sesole o gata o kobela o kumoga pitso e tshweu se gata sentle ka kua ka re that's my boy Batswana ba ne ba le teng ka utlwa ba tshega ba itumela ka o le molola kgololesego ba itse ga o tabana molaluba setso sa setso morethetha mogopo wa setso mantuduntuduetsa ke sa re ke heditse kana tota nne ga sa teketa go go boka bagolo nne ba rile keta go go dumedisa mona mogolo wa gaetsho kana nna ke gona ke le ga jana ga ke bate go jetsa mane ai utwa we duma we utwa we tautona we utwa we duma we utwa we utula ga lo bolela mahoko mangwe maloba o no bolela o dikaganyeditswa ke dikapa mantswe ganong o re nna kana tota ga ke moengele ke mofokodinyana wa modimo diphoso ke a di dira mme ke tabe ke na le Batswana ba tantswa dithapollo bo itse ka utlwa pelo a me nna tshweu kana tota ga o tsamaya monate ga o ema monate o re wa bua monate le ga o tsholetsa sekhukhu se tsholetsa monate le rona mo khanseleng ya Mhala tse re bina ka monate ke ra ka khansela ya rona e takilwe mmala le godimo e takilwe botala go lekalekana ga gona le ga ile ga madi a kgoga a rotegetseng teng jo le ntshwarele batho betso banku tautona ke a go lebogisa ke go kopela pula kwa magodimong ka ra pula ya go nele tseleng motho o monte dira mangwe a mathale a gago tsharolla sekhukhu pitse e thome ka thako e siane le mahatse e batele Botswana botshelo siana thata o batele banana ditiro le
leuba jalo la apere lehatse la apere botswana bo le mmogo mantuduntuduetsa Chapaka monyenyo, onen chapaka monyenyo, basadi baduduetsa, monyenyo wa gagwe, mokari wa ngwana wa Motswana. Kana jan chapaka monyenyo, basadi baduduetsa, monyenyo wa gagwe, kari wa Motswana. Iguatas. Relevogile. Reba katara le mmoki wa rona ne ra go re somara le nako ba opela nako e lengwe hela. Ra tswela batsadi le lenano la rona. Mo nako ya gompieno ra go tsa moeng wa rona wa tota. Ke a go rata gore re tere le nthuse go amogela motho go tona ba lefatshe la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a re makadino tsa rona jaaka re mo amogela ka legofi Mr. President. re ka nna hatshe bagolwane bagogi ba puso matona bogosi makhanselara le badirela puso le ba itsisitswe ebile ba dumedisitswe. Ke rata go dumedisa ka tsela e hapegileng ba gongwe ba sa lemosegang mme nna ke ba tsaya tsia go heta. Ke dumedise bana ba banyenyane ba masea le ba ba tsenang sekwele ba Tamocha ba Madiba Secondary School ba dikwele ka go harologana ga tsona ke ba lemoge ebile ke ba lebogele gore ba bo ba leha ke ba kgole. Ma ke dumedise lona batsadi ba mahalape ba kitsileng ko go lona ikile ya re mo dikgweding le dingwaganyana tse di ko morago e boere ha kitsile kwano ke kopana le lona bagolo batsadi e boere ha le mpona le bolere ngwana ke ene le bole tswelela le re ngwana re mmelege re mo godisitse mme o godile mme se ke se le tlhomamisetsang ga a le golela ga ka ke a le golela ke ngwana wa lona go tswa kwa tswang teng mme ga go hetoge ba go tswelela go ntse hela jang.
boga lona batho ba Mahalape ka gore tota ke a le itse ke le itse thata ebile ke a itumela gore ke bo ke le bona ke itumela gore le santse le tshidile la botsogo ke bona ja ga Rre Mading bo tlhoka gore Dr. Modise a tlhoagale le go heta mme ke a bona gore o ntse o teng e le motho yo ke mo itseng le lona le le batho ba ke le itseng ba ke ba ratang phetelela sengwe sa dilo tse ke ta di le bolelela ka gore dilo tse ke tsileng go di bua le lona tsatsi leno di dikhutshwane ebile di motlhogo sa ntlha ke ise ke tsene mo go tse di ke gore ke dumela mo go tletseng gore ditogamano tsa motse kana di tshwanetse di dirwe ke bone beng ba motse gore go tshwanetse go tlhabololwe eng go tlhabololwe ha kae ga se kgang ye le ka e bolelelwang ke motho a tswa gaborone lona le bolelela ba ba tswang gaborone le ba ba tswang ko ba tswang teng gore mo motseng wa rona re batla go nne jana dithabololo tse e nne tsa mohuta o di rulagane ka tsela e ntseng jana go bua lona matshwenyego a lona a itsewe ke lona mme ebile phoso e kgona go diragala mo batho ba tsang gore lona le itse matshwenyego hela ha go ta mo ditharabollong tsa matshwenyego a lona go tshwanetse go akanye mongwe o sele matshwenyego a lona ditharabololo tsa one di mo go lona la di itse le tshwanetse le di bue le di bolelele ba le ba rumile gore ba diragatse dikeletso tsa lona ke hano gompieno ka gore gone ke ne ke ntse ke tata kwano mme ka patelesega gore ke he go se go tla kwano ka gore go se tshipe o kopane le nna ko gaborone a ipa jaaka o ka reng wa kopa o kopa gore ke kgabole jana mme ha ke reetsa ka ha puo ya go ana e bega ka teng tota ne se kopo e ne e le taelo o ne a mpolelela ebile a ntaela gore a re batho ba Mahalape ba re o seka wa ya go gata gope wa buisa phuthego epe gope o sa ta go simolola go Mahalape a re batho ba Mahalape ba re le ngwana ha re ka koloi e ntšha o ya ko ga bone wa go e bega e ne e se kopo gone mo e ne e le taelo e a rileng e tswa ko go lona ke tsile ha ka taelo e go araba taelo ya lona mme ke itumelela gore ne le sa kope le ne le laela ka ngwana le mmelege la mmolelela gore takwana mme ke gorogile gompieno ke tletse go itumela le lona ke tletse gore ba banyenyane ba gongwe ba ntseng ba sena epe tsholohelo e re ha ba iteba ba ipolelele gore ga gona sepe se se ka ba palelang ga gona sepe se se ka ba kgoreletsang go goroga ko mankalenkaleng
ko ba eletsang go goroga teng ga gona ngwana ope ke buile gantsi ke santse ke bua le gompieno ke tla bua le ka moso o mongwe ke re ga gona ngwana yo seng botlhale gayo re horwa ke batho bangwe ba re ke ba itseanape ba kgona go tsaya ngwana wa gago ba go raya ba re ngwana yo o feitse standard 7 go raya gore ngwana yo ga a botlhale mo ise ba porofiting o na le phutsego nya ga yo ngwana yo seng botlhale ga yo mo ke boammaaruri jo bo itseweng ke ba itseanape ba batho a hetseng ngwana mongwe le mongwe o na le mpho o na le talente ya gagwe ya ihilweng ke Modimo ga gona yo senang mme yone talente ke jone botlhale jo bo mo ngwaneng yo jo bo ka tswang bo harologana le jo bo hilweng yo mongwe mme pharologano e ga e re gore ope wa bone ga a botlhale bana ba botlhale botlhe mme lehatshe le setšhaba re gakololwa gore go na le phoso ye re ka itirelang ra e direla bana ba rona rata ra ba thobosa ra re ga ba botlhale ka gore ke rona re ba bolaileng re ba gobaditseng ba sa le bannye ba itseanape ba re ngwana ha a tsholwa go itlhelela a tshwara dingwaga tse 7 ha ka se ke a ja sentle mo dingwageng tse a bona tlhokomelo ke gore re mmolaile rona re mmolaile la bohelo ha re tlhaloganya sonese re tshwanetse jaanong re bo re lemoga gore tsibogo mo go se e nnile gore go nne le ministry wa tlamelo ya bana child welfare o tlhokomelang gore ngwana yo a tsholwa go hitlhela go goroga ko sekolong a wa tlhokomelesega ke boikarabelo jwa puso go thusana le batsadi go tlhomamisa gore bana go tswa ko go tsholweng ga bone go itlhelela ba gola ba bona tlhokomelo gore re sekarata ya re sena go ba direla bosula ja go sa ba tlhokomela sentle re bo re ba thobosa jaanong re re ga ba botlhale Ministry of Child Welfare and Basic Education o na le dilo dingwe tse o tshwanetseng o tle o di dire o tshwanetse ha re re go simolotswe jaanong go a berekwa go tlhoahetswe mme nono khafela mokoka yo eleng ene tona ya ministry e bo ere ha ngwana a tsholwa ko spatela kana ko a tsholwang teng e bo ere ha a tswa ka kgoro tsa spatela ba a tshotse mophuthelwana wa metseto wa mashi le tse dingwe tsa kgwedi tsa gagwe tsa ntlha tse 3 gore e re ha go ithulagangwa mme mo kgweding tsa ntlha tse 3 ngwana ba tlamelesega e tere mo kgweding ya bone e bo motsadi a kgona go neelwa motsadi hela ka gore o na le ngwana ga re nang mo go kalo mme re tshwanetse bogolo re go neele 300 pula kgwedi le kgwedi ka ngwana ke gore jaanong re tshwaragana re tlhoahetse re tshwaraganetse kgodiso tlhokomelo le pabalesego ya bana ba rona re dira jalo ke maitlamo a re ka sekang ra hetogela ha le bona go santse go ise go diragale
le botse ebile a ngwe le botse ka tšhakgalonyana ka gore ha re sena go etsa legato le re mo go lone la go baakanya gore one madi a go dira tiro e a nne teng ebile a nne teng mo nakong e khutshwane go tshwanetse go diragale. Ha ngwana a sena go thuthuga la itse ebile le ntse le dumela le tsa gore golo mo go tweng crash ke dilo tsa bahumi ba lona bana ga bana le haile sebaka kana tshwanelo ya go tsena ka dikgoro tsa crash. Puso ya lona ye e tshwanetse e tlhomamise gore ngwana mongwe le mongwe ga a simologela a bona sekolo ha a tla go bala standard 1 wa ba a sala a simolotse le ene jaaka ba bangwe ba ba ko dikgaolong kana ko ditoropong a ya sekolong a santse a le monnye a ile go kopana le ba bangwe a rutwa dilo tse di motlhogo ha ngwe le gone go tshameka le ba bangwe ngwana wa go rutwa a kgone go itse gore o tshela le ba bangwe. Dilo tse di tshwanetse di diragale ha go simolla standard 1 ko sekolong rotlhe re tshwanetse re ipotse gore ha re re selo se ke sekwele tota ra bo re ragoleng a re ra ka go ye difenstere di thubegileng ye se na le haile sepe ye se na ceiling a ile teng ebile ka nna ya wela bone bana ba a re bua ka go sena ditilo dibuka tsone re sa bue a gone mo ha go le teng e le ka go hela go bo go nna le motho go tukitiša a ke sekwele gone mo ha re ra ngwana wa gago re rae go tsena gone ha a wena motsadi wa gago re go tsaya ka tlhoagalo ne jaanong tshimologo ha re simolola re tlhoagala re tshwanetse re baakanye tsone dikwele tse bana ba rona ba tsena mo go tsone di ka go tse e re ha ngwana a leba ka go a bone gore go loha ke a ratiwa ebile batho ba ba mpanga ba nkeleletsa dilo tse di siameng tse dikwele tse re ba isang go tsone a re bueng boammaaruri re ba ruta gore lehuma ke selo se se siameng ebile se ba tshwanetse a ba itlhoboge jaanong ba heletse goneha ga re ba direle sentle re na le sebaka re sa direle bana ba lona sentle mme ha re dira jalo le lona ga re le direle sentle boammaaruri jo re tshwanetse re bobue re bo amogele re ka ipaakanya ra itokagatsa ha re ka amogela bofokodi ja rona re ya jaanong re ntse re bua ka bana kana bonkuku a bone borra bone mogolo ba ba sala le bone ko malapeng la itse ha ba seo ga re o hire motlhokomedi wa bana yo patelesegang gore o ntse o sena madi jalo o mo duele mme jaanong kgannye e sa nthobatseng ye na le malatsi ke sa robale ke mekamekana le yone kana re buile ebile ga re ka ke ra boela ko morago ra re bone bagodi ba tshwanetse ba duelwe 1800 pula ka kgwedi ra rialo ga gona ketsaetsego ka kgang ye ke boeletse gantsi ke dikologa le ha tshele ha ke didimaletse ga gore gore ke lebetse ga ke ka e lebala ke lala ke akanya bosigo jotlhe gore kgang ye
ra go e diragatsa jang ka gore sone sekgwama sa rona sa amegile mo go tseneletseng le ditaemane tsa rona di ntse di sa rekwe gompieno ke tabo ke emelela ka Mantaga ke a go kopana le bone ba ditaemane ko mahatsheng ko Belgium ke ile go ba bolela gore go simolola gompieno ditaemane tsa di rekwe batho ba ga rona ka gore go botlhokwa ga ke go omana le ope ebile ga ke go lwa le ope ke a go buisana le bone ka tlotlo gore re ha ditaemane re na natso lona le bareki ba tsone jaanong ha ile gore go nnile le dintwa dipe ga tlhokelanwa se se tlhokelanwe re ha gompieno a re ipaakanyeng ditaemane tsa rona di tswelele di re tshetse mme sone se ke sone se tshwanetseng se re kgontshe gore re tle re kgone re diragatse ka gore jo boikarabelo ja ma 1.8 ga re tshikinyege ga re suti mo go jone ke sekoloto se re tshwanetseng re tle ko go lona re tle go se duela le ha re ka diega ra diwa ke gore re santse re le ka go kgobokanyetsa gone gore re tle ko go lona sekoloto se tsile go duelwa ke a le thomamisetsa ke itse botlhokwa ja gore go nne jalo ke bo tlhaloganya tota ka gore ha le na le ma 1.8 la kgona go itshetsa kana gore ya gore bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ba ba ntseng ba sa amogele sepe mme ba patelesega gore ba nne ba latlhele sengwe go ka ba imolla ga ba hokoletsa manokonoko a itsholelo e re mo go yone ka jalo ma 1.8 ya nnang le itse gore a tla goroga a etla ko go lona mme ebile ke ntse ke bua ka bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ma ke bue ka yone chopisi tota e rile ha go ntse go tsweletse go simolla ka 2019 pele ga 2019 re bua re ha go twe mmereki wa chopisi ga amogele sepe re tshwanetse re bo re bua a amogela 3000 pula ka nako eo monga chopisi ha ntse a re editse puo ya ba tsware kana rona ba chopisi ga se gore ka pallwa ke go duelang batho ma 3000 kana molao wa le ha tsela lona o le o dirileng ko parlamenteng ya lona ke one o reng re duele madi a ra duela re duela ka ha molao wa lona o reng re duele ka teng a rialo a bolela ruri ke sone se irileng ke tla ko go lona ka lera kare bothata tota ga bo ko chopisi bothata bo ko parlamenteng a re ba akanyeng ko moding wa bothata re tsenye mapalamente ba ba tla tlhaloganyang gore ba hetole molao o neo mme lona la tsa tshwetso la tsa kgato la dira jalo mme jaanong ke bo ke boela ko chopisi ke re chopisi a wa ba bona batho ba nthumile ba nna tota ke utlwang ka bone ba batla kana jaanong ga re sa tlhore re 3000 pula ra re 4000 pula ke re gompieno wa re nako ya 3000 no re o ka kgona gompieno wa reng chopisi ya re
le 4,000 pula re ka kgona. Ka botsa e nngwe potso mo boemong ja lona gore mme jaanong ka go a kgonagala re simolola leng? Ga re ise re hetole molao, ga re ise re tseye dikgato dipe, mme ra re ka gore golo mo go ka kgonagala ebile wa rialo ke ngo sa supi ka ditiro. Chopisi ya hella e re January 2025 re le Chopisi re tla bo re duela mmereki mongwe le mongwe madi a seng ko tlase ga 4,000 pula go a simolola. Chopisi ke kgwebo e hirileng batho ba dipalo tse di ko godimo ko ntleng ga puso le maphata a yone. Mohiri yo latelang yo mogolwane ke Chopisi. Mme jaanong tshwetso ke tumalano ke ya gore go simolola January wa ngwaga one o re yang ko go yena ga gona mmereki ope wa Chopisi yo tla bong a amogela ko tlase ga 4,000 pula. Mme re leboge bone ba Chopisi re ba lebogise ka gore ba ne ba tsiboga ba lemoga gore ha batho ba kgona go tsaya tshwetso ya gore ba tlhophe ba bangwe go hetola molao, a re ba etelele pele re supe gore ke boammaaruri go ntse go sa pale rona, mathata a ntse a se mo go rona. Mathata a gone ko ne le ntse le sa dumele, mme ile ha le dumela la baakanya. Mme ka gore la baakantse a re le pele ga ba simolola go hetola rona re le Chopisi re bo re itlhatswitse. Mme tumelo le tsholohelo ebile le kgothatso thotloetso mo bahiring ba bangwe ke gore sekai se sa Chopisi se tshwanetse gore bahiri ba bangwe le bone ba se sale morago ba dire hela jalo. Jaanong re tla simolola gore re nne re a Chopisi re ile go reka ka pelo tse di tshweu, re itse gore jaanong re reka ka gore bana ba rona ba amogela dituelo tse di tlhatositsweng nyana tse o ka reng di botokanyana, re tshegetse gore go tswelele go ntse jalo. Dilelo tsa mookamedi wa ditlhabololo tsa kgaolo ya lona di utlwetse mme ebile ga di mmogo, ke a itse gore di dintsi ebile o na a dilela a di kgabisa di botlhoko di ngomola pelo, ke a itse a ke re le nna ke wa gone ke a di tlhaloganya. Mme puso e tshwaragane le lona ya go tsibogela dilelo tse go tlhoagetswe ope o ntse a le ra re melemo e teng go ngona a le ka go kgabisa melemo ga iyo e ntse e seyo. Mme ebile ene tona wa tsa botsogo o na tla bua gore o tlhokana le madi a kanang ka 600 million pula, a re gore a reke melemo ya malwetse a gaketseng a ka bolang batho, a re ya thaela yone gore motona wa tsa madi yo ebile e le mothusa tautona le puso re tshwanetse re thulanye ditlhogo re bate madia go rekwe melemo e tsengwe mo dikokelong le dikokelwana tsa lona. Mme ke sone se ebile re sa tleng go hela mo goreng go nne le melemo, re tlisa thulaganyo e harologaneng kalahi
ko go lona ya gore ba United Nations ba World Health Organization le phata le le okametseng botsogo mo lehatsheng lotlhe ba ne ba rile go tshwanetse go nne le go lomo ba go bitsang ba re universal health care ba re ka ngwaga wa 2023 mongwe le mongwe a ba le mo seemong se sa gore ope motho mongwe le mongwe a bone bongaka jo bo tlhwatlhwa mme re paletswe ke go diragatsa ka 2023 re mo go 2024 re simolola jaanong re tlhwaetse go dira mo go tweng national health insurance ke gore mongwe le mongwe wa lona a nna le medical aid aya bongakeng le ena a phuthulogile a kgona go ya le ko bo diagnofirm a go dirwa di-test a tshwere karata ya gagwe ya medical aid re batla gore go nne jaana ebile go nne jaana mo nakong e khutshwane mme baitsanape ba tsa bongaka ba re gone gore e bo e re ha o ya sepatela o bo o neelwa karatanyana e ne re e neelwa e blue go tswa kgakala go ta go itlhelela gompieno e go kwala mo go yone o bo o tsamaya ye e leng gore ngaka ye nngwe ha e batla go go alaga gore e bone gore go ntse go iragalang e tshwanetse e bone mo karateng yone ba re re tshwanetse re hetole seemo se jaanong dilo dipampiri tsa gago tsa bongaka di bewe mo maranyaneng go itsege ke gore ha o emelela ha o ya ga borone ngaka nngwe le nngwe yo e yang ko go yone e kgone go tsena mo systeming ya lehatshe la rona e kgone go bona information medical information di record tsa gago di le go gone mo go rai go rase go ra gore ha o dirilwe test tse di harologaneng go na le bo MRI go di x-ray ha o dirilwe test di results tsa yona ke re di isiwa ko ngakeng ya gago mme ha di tsentswe mo maranyaneng go na le ko ngaka epe kana moitseanape wa bongaka a kgonang gore a buelwe a go thaeletsa o le mo mahalape gongwe a ntse ko ga borone kana a ntse ka kontle ga Botswana a lebeletse di-results tsa gago a ba kgona go bua le wena kana a bua le ngaka ya gago kwano e le moitseanape specialist a re ke bone maduo a molwetsi yo wa gago wena ga go bona o bone di-results tsa gago a ba ra ngaka re nna ke le moitseanape wa tsa pelo kana tsa diphilo ka re molwetsi yo a neelwe melemo e latelang a ba dira prescription a le gone kwa a leng teng go sa tlhokagale gore a tle kwano ngaka ya gago e be go neela prescription o bo o neelwa melemo ye o bo o sa tlhoke gore o eme dingwaga go twe o emetse specialist dilo tse di ka rarabolwang ka maranyane re tshwanetse re di rarabolle ka maranyane mme ke sone se ene tona wa botsogo ke mo dirisa e le sekae o lebagane le kgang e tona ya gore a dire gore boranyane jo bo goroge bo anamele lehatshe gore jaanong o kgone go nna o tshwere founu ya gago o bo o dira video call o bo o bua le ngaka o ntse ko ga gago a tsere di-results a di bone mo maranyane tsa gago a ba bua le wena
o ntse o sa palama kombi taxi wa tsamaya ka dinao sekgala o ntse ko lapeng a ba go bolelela gore ke rulagantse ke sena go bona di-results tsa gago bolwetse ja gago kana bokoa jo bo mo go wena bo ntse jaana bo mo seemong se jaanong ke eletsa o dire tse di latela a bua le wena dilo tse di tshwanetse di diragale mo nakong e khutshwane gore batho ba simolole go tlamelesega jaanong mme le tsone ditekelo di-test tse dilo tsa bo diabetes test tsa teng motho o tsewa madi The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khao Nadintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Located on the Tamalakane River is the tourism capital of Botswana, Maun, a relatively small town compared to others in Botswana. Maun acts as the gateway to many of Botswana's tourism sites such as the Okavango and Moremi Game Reserve. The communities of Maun make use of the Tamalakane, using the arable land it creates for farming and letting their livestock drink from the river, as Botswana is known for its... ke go le bolela gore me madi a ra khonneng go a le bonela kana a te ke ya aka khona tse pedi tsa tsele di kwadileng ne re le bue gore ne le eletsa go ka simolwa ka di tse pedi tsa botlhokwa tota e re ile go bata a mangwe mme tse tsone di boditsweletse dilo tse di tlo go buiwa ke lona kana ke yone puso ya batho ka batho yone nna ke tlhaloganya e ra sonese e sa re gore nna ke go nna ko ke bo ke ithulaganya ke bo ke bata tsela e hetang go bapale ha lapeng ke bo ke dira yone ke bo ke le ra ke re ke tlisitse ditlhabololo gape ke rata ke le ntshe mo tumelong kana thuto e le salang le tswa ka yone ko morago e go tweng motho mongwe kana batho bangwe ba tlisa ditlhabololo go go lona ga gona ope ga ke tlise ditlhabololo go go lona puso ya lona e tlisa ditlhabololo go go lona ebile puso ya lona e tshwanetse e tlise ditlhabololo tse go go lona ke rata le ke sa rate nna ka gore ke puso ya lona gore le nne le ditlhabololo batho ba ga rona ga le direlwe favor o se wa tsama gore ngwana rona boko yo wa ko Khosa 1 o re ba kanyeditse bona ngwana yo o re utlwetse botlhoko ga gona kutlwelo botlhoko epe ke tshwanelo ya lona boikarabelo jame ke go diragatsa yone tshwanelo e ke tabo ke palelwa ebile ke sa itse se ke se dirang ha ke ka itlhokomolosa go itse gore ditlhabololo tse
ke tshwanelo yalo di le tshwanetse di a le tshwanela ke tsa lona go se ka ga nna le ketsaetsego ra tsamaya re galaletsa batho jaanong re lebetse modimo o ka re batho ke badingwana ka gore motho a te o ka tsa tshwetso ya gore dithabololo di ska tsa goroga ko ga lona nya ga go kgonagala dithabololo di tla goroga ka gore ke tshwanelo gore di goroge rona re tle go dumalana gore re di gorosa jang ka le kaileng ka teng go botlhokwa gore go nne jang thuto ya bana ba lona e tshwanetse e baakangwe ke sone se ke tsile le matona a le mantsintsi gore ba le lebe mo mathong le lona le ba bone e tere ha ba ka toga ba hapoga ba ska ba le direla sentle ba thabiwe ke dithong gope ko ba leng teng ba itse gore ba ne ba lebile maswiti-switi a batho ba ba nang le ditshwanelo jaanong ke ha ba palwa ke go diragatsa ditshwanelo tsa bone dilo tse ga le dilo pele mo go nna ga go tlhoke gore le nthapele kana le nkgalaletse gore di dira ke ditshwanelo tsa lona di tshwanetse go diragala kgwetlho e ntebaganyeng ye lebaganeng puso ya lona ke gore re dira leng e se gore a re a dira a re na le keletso ya go dira re dira leng re diragatsa leng ditshwanelo tsa batho beng ba rona re ba direla ditshwanelo tsa bone leng mo kana go tatswa mo goreng ditsompelo di kae kitse le tsone ditsompelo di ska tsa bonwa ko mahelong mangwe ko go a mangwe di seo di ska tsa sokamisetswa go gongwe di aname le lehatse ka tekatekano puso go tewa gone ga se sepe se se thata batho ba le rang ba re go busa go bokete ga go bokete ha o ka itebatsa gore batho ke bone beng ba puso ha o ka itebatsa gone o tla bona go busa go le bokete go le thata go tla go palela mme ha o ka dumela gore bone batho ba bothale ebile bangwe ba bone ba bothale go gaisa ka gore ba ba tona mo go wena ba bonile ha tsile ko le thaegileng teng diphoso tse di dirilweng ba di bone ba ne ba le teng bangwe ba ne ba gakolola ba sa rediwe ba itse ha o ka ya ko go bone wa ba ha sebaka sa gore le wena ba go gakolole ba go kaele go busa go nna mothogo go tshwanetse go nne jalo nna ga ke buse go busa lona ke lona le ta buang re dumalana le bo le ntaela jaanong re bata recreation center mo Mahalape dilo tse dingwe ke bata re tlhaloganye gore ga se tse re tshwanetse re nganye ka tsone re di omanele re gogagogane ha batho palo ya bone e lekana ba na le ditamelo tse ba di tlhoka e le tshwanelo tse e leng gore ha ba sena natso go na le bothata a re amogeleng se gore dilo tse le di buang gore la di batla di bo di seo go supa gore re ne ra thaela thata re tshwanetse re thatose dinao jaanong re leke go tlhomamisa gore dilo tse di a diragala ha bana ba lona ba sa bereke ba hetsa dikwele ba itse gore la re ba pase ko sekolong o pasetsa gore go te gore le ene o tlelwa ke boithobogo a ba sa dibuka tsone tse le go di bala go bogo go mo sulagalela ke rona re ba sulagaletsang thuto ke rona ke puso e ba sulagaletsang puso thuto le botshelo mme ha re ka thomamisa gore ba tshela sentle
ba bala ba itse gore go na le se a bang go se hitlhelela ka ditalente tsa gagwe le ene wa kgothatsega ha ke tare thuto ya lona e tlhoahetse mo sebakeng se se khutshwane go tlo go nna jana bana ha ba tsena go sekolo primary Amocha Primary School, Xhosa 1 Primary School. Tshwanetse re mo mosong baje go sekolo baje breakfast a ke wika stamp ga ke re stampa se molao kare ngwana ga ka ke a tsholelwa stampa ka 10 ko sekolong ha le mo tlaseng a bolelwa gore go na le dijo tse mo go bidwa protein go aga mmele wa gago mo go bidwa carbohydrate go ha maikatapelo le mata e be ra tswa ha bo monela stampa tse dingwe tsele tse no di boka gore di dira tiro ente mo go ene tsone di kae jano o tshwantse re ha o sena go di mmolelela jalo o le teachera o moruta a di ithele mo plating ya gagwe a di bone mme ebile pele ga ba ya lapeng ha sekolo setso ba tshwanetse go jala bobedi ko sekolong ba ja lunch a ke re bona yone thulaganyo yone ke e buang e raya gore tsone dijo tse ba di jang ko sekolong kana di tshwanetse di lengwe go raya gore balemi le barui ba kgaolo yone ye ha ba lema ba ruile ba ruela gore jaanong ba kgone go supply dikwele tse di mo kgaolong ya bone go bo go ka se go tlhokagale gore o peare ke lemile dikhabetšhe ga di rekwe ke lemile ditamati ga di rekwe di ka tlhoka go rekwa jang bana ba tshwanetse go ja breakfast ko sekolong dikhabetšhe tse di tlhokwa le di-green peppers gore ba di apelwe dithoto tsago di ka tlhoka go rekwa jang go raya gore tsamaya jaanong o e go lema o itse gore theko e teng mme o jesa bone bana ba rona ha o sapla puso e be go duela go sena le ha ile mathata gone mo go thatosa balemi ba ba botlana ba nna le mmaraka ba nna le ko ba rekisang teng ko ba sa golwe le lope le bone ba nna le letseno bana ba ja ko sekolong malapa a nonoha ha ile gore go na le mathata ko lape go ra re gore ngwana yo go ta ba jele ga bedi a ba tudisa go sena dijo maitseboa e be re ka moso phakela itse gore wa ja ko sekolong go botoka thata ke tsone dilo tse re batang gore di diragala mme bone ba child welfare and basic education ke boikarabelo ja bone ke tshwanelo ya lona sotlhe dithabololo di tsile go tla ka thulaganyo yone le bolelwa nnete le bontshwa gore re tsamaha mme ebile ra go dira gore go nne le thulaganyo ha re ntse re tsweletse mo go jone boranyane jo o kgone go tsena o bo bona gore ba se renke ya mahalape e tsamaha kae go dirisitswe bokae go santse go setse bokae go thaela eng se se santseng se emetse gore se dilo o sa botse o bona e tere o ya ko go mo parlamente tshire o morao re golo ha o ka re la diega ke bona gore ba se renke mo go 70% mme le na le dikgwedi tse di kana-kana o bo o bona le go sena o ka go hora a ka se ka gore a re nya ra hetsa o bona puso e tsamaya sentle ha bone ba ba buswang ba bona sengwe le sengwe go sena yo ka reng
o pe o gopetse madi wa isitse go ga gagwe ga gona go gopela ga gona go diragala ka gore go gopela mo go dirwa ke sephiri o se o itse gore tendera e ga tene e hiwa go rileng e hilwe mang ka gore dilo tse di tshwanetse dieme re itse gore ha o na le bokgoni jo o itshupileng gore o na najo mme ebile o sa turise mo go heteletseng tiro wa enelo ka bokgoni ja gago e se ka botsala ebile a gongwe ke batla masika ya metota ba ba gauhile nna le bongwanake le ba itse ka gore ha le ka bona ope wa bone a hilwe tender le ngongorege gone ho ra ha go na le mathata ga go a tshwanela gore go nne jalo ne ke bona le supa ngwana wa ga Emma go siame gore le mohitse e tle re a le ka mmona a tshwere tender e le gore jaanong o tsama a godimo ga dithogo tsa lona ka gore o rwele madi a le sa itse gore o a tsaya kae le ngongorege ditoga ga go a tshwanela gore go nne jalo ke a le thomamisetsa ebile ke le ha tshwanelo e nngwe ya gore lebelele dilo tse le thomamise gore ga go senyediwe setšhaba sa lona ga go senyediwe lona ga le senyediwe ga go ikhumisiwe lona le humanegela koping nna sekale sa me se ke ta ikalang ka sone ke gore ke bone yo go ne go te yo ke mohumanegi tota wa nta thogo mo mahalape ke gore yo ke bone a tshela sentle ene yo ke ta itse gore tiro jaanong ke tshwere sentle go ithelela go nna jalo ke tshwanetse ke tlhoagale ke ngakalle gore go nne jalo ke ne ke re ke tanya dintlha tse ka tsela yone gore le itse gore puso e ke a lona ya go tsamaisiwa ke lona le bolelela matona a yone badiredi botlhe mme se sengwe se se kgonang go tena se bo se paledisa se bo se utusa botlhoko ke boikgogomoso ja babusi go tlhokela batho maitseo ha le ya ko diofising di peela tsa ga goromente le tshwanetse la tsewa sentle ka maitseo a go godimo ha go sa dirwe gone mo puso e simolla go pala ebile e ka palelo jaanong go tshwanetse go nne le ditsela tse le ka ngongorega la supa go sa itumela ha e le gore ga la direlwa sentle ha e le gore ga la tsewa sentle ko diofising tsa ga goromente ka gore tota diofisi tse ke tsa lona ke lona bahiri jaanong ha o tsena ko bathong ba o ba hirile bo ba go nyatsa ba go lebela ko tlase gone mo ke selo se se sa siamang ke boleo jo bo go godimo thata mme ke boleletse bothe ke sone se ke ne ke ba ra nna ko ga borone ke re ba ska ba mpitsa ba re his excellency gone mo o itlhala o ka re go tlisa pharologano o ka re kgantele wa tshabega batho ba tshaba go bolelela ka gore o beilwe ko godimo thata batho ba tshwanetse ba go goge ba go reye ba re emaha ba go sebetse dikgwetlho tsa bone le dikgakololo tsa bone botlhe mme jaanong lona ba mahalape ke a dumela ga le ka ke la tsietsega la ba la tshoswa ke se a ke re ano le na le ene tautone wa lona yo le mo godisitseng le mmelege
mme le na le ministera keo Tsheri le ene kwalo le na le assistant minister Augustine Nyathanga le ene kwalo go raya gore mo pusong le na le batho ba bararo ba ba utlwang ka lona tota ha dilo di ka ska tsa le tsamaela sentle ke taba e le senyama se sengwe se ke sa itseng gore ke sa mohuta o mme le ba bangwe ko mahelong a mangwe dilo di tshwanetse di ba tsamaele se dilo di tle go tsamaya sentle ebile di tsamaela mongwe le mongwe sentle mo lehatsheng la Botswana yo e leng Motswana kana yo e leng moagedi mo Botswana mme sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhalla ha re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dinte le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sentle ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntswe hela ga go diragadiwe jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dire re tshwantse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone ya ta re le kudisa ha gona le mathata a re bolele boammaaruri re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dire ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia wane madia la bua setsha se le mo mahalape o seela ko serowe ha o apply tse setsha se le teng se o ka se neelwang o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ha re ta re tsweletse mme e se mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse re ha go toma ngwaga go expireile o bo tsena mo founung ya gago o bo update your information ya gago o bo tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labour and Home Affairs o mangwa gago a ba dirwa a ba romelwa go go wena mme ebile o mang ile o mang yo e reng ha o tsena mo motšhineng a ba bua strotse tse di tlhokagalang go sa tsetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thohaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o itlhala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go batla visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa bo ba etsenya mo maranya ha o palama sohane ba go botsa e ka e visa o e supa mo phone ke bo ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai go na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang
camera ha e sena go dira jalo e thomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di-gate e bo e re you may proceed go Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke go sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke eng dilo tse rona di sa re tshwanela ke eng wena o tshwanelwa ke gore o fole tsatsi lotlhe ke eng o ka se kwa wa lebagana le camera e bo e tsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke eng go sa tshwanela go nna jalo o dielwang wena ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga di o mo lehatsi re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatsa a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le diakole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tlang re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e kare ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re ma 1.8 a re lebele lona le nta le re nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga ko go nna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a ra ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ha go ka nna le dikgwetho re ta le bolelela re le kudisane re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga pa ga rona seemo sa borukhutlhi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di dirisa dilo tse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga gongwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong go lomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ha sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela ko go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo bana ba bereke dikwele di ba rute sentle ba tshele sentle ba nne le seriti kgante le dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ha re tshwaragane jang mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ha go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tawa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewetsia bo dire tiro ya jone mme le ngwao le yone e tla bo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gote ke ngwao traditional affairs ke batla go ta ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba togetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ha ke ntse go utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero
dipuo tsotlhe tse di buegang mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di-radio le mo television ya bone a ke re gore le bone ba bone gore nya le ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di taba ka ngwa re a gone ko ke itumelela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi re lebogile ka magoko a mante a wa ga tautona ke sa gore mo nako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy engwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore madi a le kana 300 pula a tshwanetse ngwana yo e le gore e re hela ga simolola go hathoga kana a tswa hela mo gone jalo kana a tswa mo matsalong o tshwanetse gore a banelwa madi a kana ka 300 pula a nelwa motsadi gore a kgone go tsapalo e se ka henyana hela re ta tsa mme rre monana mona le bogole jalo gore re ne represent rotation ka tseleng tseng jalo tautona tlhalositse gore na to dumedisa hela kere eta next time ba ta phithegonyana re to go bua nakwana re go lesegile so ke a go supa jalo ke to rata re dirisaneng senta batsadi ha ke go supile ka khalo tsa go a dine pedi hela re ne le bangwe sebaka sa gore le bana ba kgona go botsa kere mere santse ba ipakanya hano le tswele tsa matsogo mme ke a go tsaya ka di-side ke tsa side ka kwa ke tsa ga gare hela jalo a kere ke lebogile re na le ba babedi ke ba le gale le ka tsena motsamaisa tiro ka nna wa nthusa o taba tsamayang tsa lenopola tsholetsang hela o ta le bona o ipola leina la gago o bo ka tswela ka poso sa go tse pedi ntate ere dipotsong tsa banni ha ke ke tang ka ko ke ne ke bua le tele sang ke ta ke tswa go phiko mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re a hile pusenji mo e ke tsa dingwe tse pedi ke re e tla re mo phike go yang thaela ta utona e busa be ke le ko ja go kopa go la tla tshware le go nyane mme mo di ntse ne ke di kopile ne le gore ke sa nthase ne ke ta se kopa ibile ke se bile ko pele ne ke re ke a go kopa ba tsamaisa tiro sa nthahela mo pusong e ntšha ke ne ke re ke tla kopa ba tsamaisa tiro gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kwatelwa thata jaanong ne ke re sa ntha se se botlhoko ke re ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke ne ke nako e limited go ga ka mpha 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgante le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o ta mpha sebaka
ke sone sa ntlha se ne ke re ke te ke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne e le kopo e lebaganyeng wena ke kopa sa ntlha ela tautona re le batswana re ne re fila o ka re ga ra gollesega mo botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme magoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo re utlwa o ka re go ntšhagetse mme a go supagale ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kry-a batsamaisa tiro ke ne ke re sa ntlha sengwe se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka ne dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago a dihele wa utlwa re ke di bua ka bonako yang ga ke dinete jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kua re pula flaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo DIS ne e dira dilo tsene di re hakama ha o re leba mo netaneng mo o ka re gore mo difiliming re mo go tota dilo tsene di sa re kgathe ne di dira gore re ska ga ra gollasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba tlhokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang ke le ke re re se re ke go paro wetse ke a wetsa o ka re go tsweletse nya ke a lebo ga ke tso re ke tsehe tautona ke fila ke kotelesega mme ke lebogile mme ke gore ke sa bogelo ke gone gore mme ke lebogele gale ke kopa gore le nne bakhutshwane tsengwe tsa re bona matona ka bongwe kere ke tsa mme be ke tsaya mona le bogole ke yo le gale be ke tsaya ka ko dumelang bagaetsho ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembichengeta, commonly known as Basadi by Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo he sebaka a bue batsadi. Tlamme. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata. Le ska la mphella teng. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga. Confidence I mean tota gore nka le heketsa le intshwarele tota nna I'm of positive ke motho ke rata ndo tse dinte ga ke na go bua ka space se busula ke tile go lebogela molaetsa o hilwe ebe ke re banana ja ka nna a re itshekatshekeng re itebe change starts with you can go ha go kwa nna bori puso e dira wena o dira ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re go ha ke utlwa gotwe a mme nka seke ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye kwa bagolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete ke tsa gore ke a utlwana ke mme le gore ke promote seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ha le nkiteile mo pelong teng ke re ke letsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ha go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #basadi ba dignity ke a leboga ka lerato le lekalo ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe thank you ke leboga me ke tsemana le bogole be ke tsa ba ba ka kwano ka are mo retseng dumelang ka leina le le maatla la Kgosi Jesu yo yeng ha ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng ne ke dumedise tautona a rona mo mahalake ke na le dintlha di ka nna
gongwe 4 5 mme ke tla di kgaongwe tautona ke tla re kgang ya teng ra e tshwere wa itse ke na ke bua ka yone go na le molao ko alangeng teng wa ba na le bogole o sala o isitse alangeng teng mme ga ona police e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa mo le gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di hela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao. Thank you. Tautona ne ke ngaeteletse ke le ga ba na le bogole ba na le bogole ba lla ka allowance ya ba na le bogole allowance ya ba na le bogole ya thaola ga e tsewe ke go na le bogole mongwe le mongwe mme ba na le bogole ga rata go ga sekai bare mme motho ga nkile a nna ministera o nkile a dira ga a tshwana 65 ga a simolole gote ngwa boikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantakaneng kganye tautona ya setsweng ya go helo e ke ke ko ole tautona ka ya o ngosang stilo mme sona le ngwakgatho mo mahalake ba ba na le bogole so ko ka appointment ya go go etela se tlo go nna ga ba tshelo wena. Thank you. Re lebogile Mr. Mosoletsi eme ke tse monana ke tsere monana ka kwano tswelang tate tse pedi hela kere. Okay. Bagolo santhane ke riane ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language ke a le kopa Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Bani, so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo go rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula, le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in the son speech, you tule mahokwago aitaya mo boteng ja pelo a me. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba Timapula, banana ba Timapula. Sa boelo se ke soka go skopa Tautona. Ke taha mo bebeng tsa Timapula. Ke go kopa Tautona gore e re mo lenano la gago o re etele go Timapula o ya go re tsosolosa banana ba Timapula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho o re tsosolosa Tautona. Lastly Tautona, ne ke go ikopela if you can only give me a hug.
re lebogile monana re ka tsamana rona batsadi nako ya rona e re sila ka ra bua rothe a kereng ke dile ke supa ka dikhategori tsone tseo ke tsere mogolo yaanong be ke tla ke tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bogelo a ke supa kae ha bagaetsho yo ye meng ha ke moruti Tebogo Samuel Papitshupo ke a leboga tsatsi leno gore ke be ke le ha tautona ke a go dumedisa ke itumela gore ke be ke le ha ke go lebile segatlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi ke itumelela go go bona tona yame modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago ke kopo ya rona tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di-certificate tse di batiwang tsa di-theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene tlase ke ile Bible school ke apere dipurapura mme tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaka jaanong ne ke re tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re hano tautona wa me gore ka bokhutshwane ke ya bogelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmoše re bana ba gago o ngwana wa rona re goge tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re antirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hong motsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segogatse re a go rapedisa bosigo le bosigo thank you god bless you thank you moruti mme ke tsaye ngwana sekwele batsadi nako ya rona ga re ema senta ka ra bua rotlhe tautona ta bua tata re tarana le nako ya gore re bue gape kere ke a kopa mme ke ne le ngwana potso sepedi naka kere dumelang batho teri tago ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a e leng gore ra ralela firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone it's not conducive enough ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment it's not conducive for us to be sitting the infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs it limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Because there's shortage of food and my day, most of the time, lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make tsaye bagolo ka kwa ba le babedi ntatele mme
mme ga ke a go Ke neela a leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mošwa yo gorogileng leina la me ke bidiwa go te amogelang dijisiwa di sang tautona ke eme gano ka kganye le ke utlwa le bua ka yone ya ditsha tota ne le gore tota ga ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tšhesego ke na le seemo se se leng go se botlhoko mo go nna yaanong ga ke utlwa le bua ka yone kgang ya ditsha ke yone e heletse e be e kgobola legogo e dira gore yaanong ke helele ke buile tautona nna le seemo sa ditsha mo magalape e rile ka 2015 kana ka apolaya ke batla setsha ga re tshwanetse re te re bewe e be go simola go te re bewa ke phalape mme re apolaetse mo magalape ke ne ke apolaetse ko radisele malaba ga ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka sesa sa teng ke re anong ditsha di tsamaya gape ga ka ba re ka re mensetse re le toba gone ko phalape jaanong tautona monga rona ga rena le ga e le yone madi a thang re a ko phalape maina ntse a seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo seo se banka nngwe re sekasekele ke na le tšhesago le ene kuto botlhoko ene ke na le yone tautona ke na le seemo sa gore gona ko lapeng ko jarateng ya botsadi go thata go bokete ke extended family ka ne dingalo go thata mongame tota re a kopa ka ikopela gore go botlhoko tota ke ne ke kwata se e leng setsha mongame ke na le bana ke tshotse bana hela ba le 7 yaanong go na le go thara ga go a nna senta mongame ke lebogile ke mme bua ka pelo ye botlhoko e soboke. madi mongame ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me kgane ke utlwa go bua ka teng ke na le seemo sa ga ene rra go bana ke tshotse le ene bana le ene re o yaanong o na le kgothakgothana le nna o na le kgogontso e ntsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yaane ke mo lapeng la ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile difensetere o thubile mabati tautona le bone mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se e leng gore se botlhoko e ira mo maphakeleng a gompie ko tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be e le gore o lwantshana difensetere o thubile difensetere a ba le ka go tsana ka yone be ke phadimoga ka kuto botlhoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake tsetswe ke a kopa e tshware mme ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro a re tsaneng man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago kgosi tshipe gore o bone wa bona raetso tautona mme a kgabolela kwano raetso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamayang mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ga re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tiisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa ba bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o tle go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa number 1 ka re that's my boy ra ditshologetso tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana mo mošwa ke a leboga batsadi thank you mme ke dumedise tautona Gideon Boko ngwana a molekana ame
we struggle to get here. Re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong. But re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day. Re tshwengwa ke mapodisi, staying in jail, re tshwarwa because ne re bua ka the human rights. One sense ke batang go sa kgolela ngwana molekane. Tiragalo e diragaletseng ko CKG no e ke yone ko CKG. I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe ba tsewa ka itsholelo le letso la bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. Ke bua ka tse pedi tse leng gore ke a di appreciate. Ministry of Health. Health for all. Bagaetso, Reboko, batho ba sule. Botsa rona, ba boko di kgaolong. Ba sule ka go thoka koloi, ba sule ka go thoka the ambulance, kira dipilisi, ba sule ka many areas. Ba bolawa ke carelessness ya governmente yo na le teng. Ha o ka ke wa mpolela gore, I want to tell you a short story. Senne sa diragala. I was cancelled by then. 1910. Ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission. A tshwarwe ke diphilo. Governmente o nagana go mo thusa. Manual Workers Union e ne a gana go mo thusa. Gato o mothoe o se mo akele. Mo Mohalabe district, Thwale Rauteng, re se nagana le teng. We contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo. Me unfortunately ne ra utogatu ne ga pala a ba tlhokagala. Thank you so much. Gore health is a priority for this country. Yeah, congratulate. Yeah, no, labo hello, tautona. Ke ratile the appointment sa di ministry tsa gago. Land and Agriculture, Home Affairs, and Local Government, and Traditional Affairs. Wa itse gore mo policy ya rona ne re bitsa re Local Government and Human Rights. Ya no rare. With the collaboration of this ministry, batho ba go lema, Minister of Local Government, a bone gore marginalization ga eyo. There is a lot of marginalization and equality in this country. Some people, ba tshwara morago a basarwa, ba ntshitswe mo lehatsheng la bone. Ga tsengwa dipolasi tsa bahumi. This is true, and you must know, Ronaldo, Steve, le ba bangwe ba Netane, we've been fighting with Netane. This independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich, and the promise banne ba humanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwentse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go miss. Thank you for that, President. Minister of Local Government go baakangwe marginalization. We are rona ba ileng gore rata human rights. We are not happy. Batho ba tsetswe lehatsi go tsenye bahumi ba re sa itse gore ba ba tswa kae. Solo se re tshwentse thata. Thank you, Tautona. Thank you, Minister. Re lebogileng ntate.
batsadi ke tsa go ne le yona bohelo ka gore nako ya rona ya serisile go se go le mosegare mme ke ne le matona ba te ba tsigole dipotso tsa lona le dikagelo tsa lona ke le botsa batsadi re taema gona ga ka mo session ya rona ya dipotso le dikagelo ke ta neela tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng gano le dikagelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka go araba dipotso tsa rona le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikagelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone go bakwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be e le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong ba ba kgonang go dira dilo tse di hathang mme ba bona go sa ba tshwenye puso ha e direlwa mo matlhong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone ho la botsa le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgatlhong le nna mme bo bona ditsa puso di ganela ko dikgwebong tsa gagwe gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme mme ke dumela gore ka re tla tsamaisang ka teng re tla direla dilo mo matlhong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso e ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse di ntseng jalo ya bobedi ke ya DIS ke dumela gore go simolola gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di ta ema DIS e ta nna mokgatlho o le dibelang o le babalelang o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragale ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso le mapodisi ga bana go le gogontsha ba tata ko go lona ha go twe motho o dirile molato a belaelwa ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re motsaya jaaka o ka reng re thomamisitse gore o molato ha gongwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba se ka bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng
mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona. Banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao. A ke re le bona go na le bo Lesego Tshombo ke banana jaaka lona, bo Jacob ke lebeng. Ha le bona o ka re ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle, le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka. Ke bone a kwadile gate puo ya tee ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona, so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola. Go tshwanetse go nne jalo, ka jalo emang ka dinao kgang tsa bana re tlhoagetse ka tsone, mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School. Diemo tseo ra itse ra tlhaloganya, mme ebile ra itumela ha o di bua, ebile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata. Le ene minister wa higher education a itse gore ko Madiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo. Go utlwisa botlhoko gore bana ba saje kana ba saje sentle, ba sena ditilo, ba sena ditafole, ba sena dibuka, tikologo e ba ithutela mo go yone se e ba thusang e ba rotloetsang. Go botlhokwa gore dilo tse re di ele tlhoko, re di tsibogele, re di emise ka bonako. Mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tla ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo Madiba ko dikweleng tse tsotlhe ba tsile go tsibogela mathata. Bana le bogole kgang ya lona e utlwetse, e tla latedisiwa, go tla tlhomamisega. Wa bua gore allowance le gore ha e tlang teng go raya gore go lebega go na le mathata, go dikgoreletsi. Re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe, re baakanya gore bana le bogole ba tlamelwe, mme ka ebile ba na le mekgatlho. Go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera, a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamalalo. Dikgakololo tse le di buileng di utlwetse, mme ne ke re ke heleletse ka go leboga Matshireletso, ke mmitsa Matshireletso ke le politiki le le tswang kgakala la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng, a go hela ile mo parlamente, a nna assistant minister. Mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka Matshireletso, tsela e ya mookanela e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamaano National Development Plan, ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi ga ayo. Go lebega ile gore Matshireletso o ne a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e dirwe, mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamaano. E rile ha e ntshiwa Tautona ne le Rekgama, Matshireletso o na ya ko go Rekgama e dule go tega e sa tlhole e tla dira. Ona a bua le ene ka bogale jo Rekgama ne e le la ntha a bo bona,
ka gore na itse le motho yo o tlotlwang ebile matshireletso a motsaya ka tlotlo e tona. Tsatsi le o na mo shakgalela a bua mahoko a bogale e ile ha hetsa a ba thubega ka selelo mme matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa tsamaya a tlogela rekgama a sala ha mme mo nako e khutshwane a ba re go bitswa matshireletso ha tsena ba morarinya tsela ya gago e tla boela mo ditogamano mme tsela ele ya boa ya dirwa ka selelo sa ga matshireletso. Ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse ha ngwe re bo re ditlhokomolosa ka gore re ba diphathi tse di harologaneng mme bo ammaruri ga bona phathi e bo bua hela ebile bo ka go buelela jone. Nkile ka mora ke re matshireletso ke tlo go nna tautona mme ha ke tsena mo botautoneng ke tlo go direla sehikantsho ko Mahalape gore o le politiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhela wa go hetsa mme re tshwanetse re go lemoge le bopelo kgale le boinelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore phathi rile re mo lemoga gore ke motho wa Mahalape yo emetseng Mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng mme ke a mo leboga nna mme ke mo gakolle gape mo mesepeleng e ke tsamaileng le ebile ke gakolle le ba direla puso ba ne ba mo kwalla di speech o itala ba mo kwaletse di page di le bo 50 ha re tsena ko mahatseng go tabo go toa bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua ja ka sentse ke gore ke awara le sephato jaanong tiro ene ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro ene e le go baakanya go kwalla mme matshireletso di speech tse di thwaahetseng ke mo kwaletse di speech le ha tsela la Botswana ne ke re le mogedi e motse jana mme ebile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta ne go harologanwe ka diphathi mme ha re leng teng ga gona sepe se se re harologanyang jaanong re Batswana rotlhe ga gona yo ta kgetholwang ka gore o kile a ba le mo phathing ya gore ha o sa lla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago. Ha ke wela ka go leboga re Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologele letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile mme le bone re ba gakologelwa jalo mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne le kgang ye motho ya gore ke motho
CKGR ko metsi a manong o tsholetswe koo o goletse koo batsadi ba gagwe ba ntse koo ebile bangwe ba bone ba hitlhilwe koo o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba a lwala ka sebaka go bo go raya gore o nna koo a ba a tlamelelwa koo ko Newcastle a kwadisiwa go twe ke motlhoki ko Newcastle e le motho wa CKGR ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana gothelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe ko ga bone bona bo sethogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nna hela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelotlhomogi le sethohela se gakolodi sa gore motho yo monna yo wa mosarwa o tswa ko CKGR o ka tswa a kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re ba tle go mphitlhela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela se gakolodi sa motho sa mmolelela gore go lo mo ga go a siama ke sone se e rileng ha puso e simologa ya bo ere di-judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone ra di ithothola ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go tweng ke la mahatshehatse la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha pitseng ga o berekwe monna wa mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo motshareng dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mo hithe ra ba letella jaaka go tshwanetse ebile le selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mo hitha ko CKGR potso e nngwe nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa ga mang potso e ga ke tsietse re nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga e ntsietse gotlheleng ebile ga ise ko e ntsietse ebile ga ikita e ntsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone e mmeileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanye ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo o ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong ye se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho ye se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba e mautlwelo botlhoko re bo re tswela re nya yaanong ka 2036 nya re tsile go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno yana re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ha ke itseng ka teng ka ha ke eletsang ka teng ha nako e leta ha ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega
ha ke na le nako ke ta le re etsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o isiwa phalape o isiwa seroe o isiwa kae le kae ke dikgang tse re tshwanetse re di tsibogele ebile re di tsibogele ka bonako motho ha apply tse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letlelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe jana ha ile gore ga go a siama a re emiseng gone mme engwe ke kgokgontsho yele yona e amileng go botlhokwa kana kgokgontsho ya bo mme segolobogolo e na le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patela sa gore ba nne mo kgokgontshong ba sa tswe ka gore ene mokgokgontsi wa gago ke ene e leng gore o je gape ke ene a tshwantse a rekile dijo gone mo go bo go paledisa ha gongwe o go baditswe o bo o hitha o sa bolelele batho ka gore gape le ha o ka ba bolelela thuso ya gago ya go nna eng o ithobogela goneya mme ha go na le tse e leng gore go tshwanetse go nne le tsibogo ba sepodisi ba tshwanetse ba tsiboge e ba tsiboga ka go leka go hema ka gore ha gongwe matshelo a batho a lathega mo diemontse re tshwanetse jaanong ebile gongwe mo di-police station re nne le mo go teng specialized units makalana a hapegileng a itebagantseng le petelelo le kgokgontsho ya bo mme kana kgokgontsho ka bong go botlhokwa gore dilo tse re di akantshanye re te re di rarabolle mmogo le na le megopolo le na le dikakanyo le na le ka ha le bonang gore dilo tse di bakwa ke eng kana di rotloediwa ke eng mme re batla megopolo eo e tswe re e sekaseke rotlhe re te re kgone go emisa dilo tse mongwe le mongwe o tshwanetse a tshele ka phuthologo a tshele a sena poiho a sena ope yo mo kgokgontshang a sena ope yo mo tshosetsang ebile le yone puso kana e kgona go kgokgontsha ha e sa dire dilo sentle mme re tshwanetse re emise kgokgontsho re emise e tswa ko pusong re emise le mo magareng ga rona mme ke dumela gore re tla tshwaragana rotlhe ke ne maloba ke ra ba sepodisi ke ba raya kere nna ha batho ba shakgetse ha ngwe ba shakgaletse nna ba batla go bopella ba tla go mpolelela gore ba tenegile ke ba kgopisitse ga ke batle go bona ba lotswe ka dishammogo a kere ga ba tshola dibetsa ba batla go tla go nna go tla go mpolelela tšhakgalo ya bone jaanong dishammogo ke tsa eng mo go bone ke bo ke kopa mapodisi kere ha batho ba le mo seemong seo lona se le se dirang yang ko go bone le se ka la tsamaya le tshwere di-tear gas le se ka la tsamaya le tshwere dishammogo le se ka la tsamaya le tshwere letsela le le tsamayang go twe mo leineng la ga tautona ga le sa phatalele ra le hula nna la meleina le se ka la dirisiwa jalo ke bo ke ba raya kere ha le tsena ko go bone le ta le sa tshola dibetsa le ha le dishammogo le buisana le bone gore la re le batla go bopelela le ya ko go ene la go mmolelela mahatlha a lona a kere ga le thubi sepe mo tseleng a kere ga le betse ope ga le tiki sepe le tsamaya hela ka kagiso e rona re tla le escota
hela gore re bone gore le goroga sente le dikoloi re ete re di emisa re bona gore di toga di le thula gore le go goroga ko le yang teng le go supa tšhakgalo ya lona ko go yo le mošakgaletseng kana mapodisi ga gongwe ga ke itse gore bone ba bo ba tenwa keng ga ngwe ga go a šakgalolwa bone ke ra re a le šakgaletse nna jaanong le tshwanetse le itewe ke mapodisi lona le batanna kana le tshwanetse le teko go nna yo le mošakgaletseng mme ke sone se ke se buang le lona kopo ya mehela ke gore kopo ya mehela mo go lona ke gore ha re šakgetse jalo a re bopelele hela ka kagiso jaaka re tumile ka kagiso re go bua mahatha a rona re go supa dingongorego tsa rona re sa thubi sepe re sa senye dikago le ditlamelo tsone tsa rona tse e re ha re tswa kwa jaanong re bo re nya mme re mmoleletse re tla bo re mo lepile gore a o ta tsiboga mme ke a le thomamisetsa go tla nna le tsibogo se se ra gore mo lehatseng le la lona phuthologang selang ka phuthologo mo difouneng le bue hela ga gona ope yo le reetsang gape le ope o ka le reetsang o ta ba le reeletsa gore a ta a ire eng ka thetso eo ka ga e ka ke a bereka gope phuthologang betso mo hatseng la lona phuthologang le bue mathata le sa kgabise le sa tshosiwe la bue mme ebile ga le bona gore o ka re ga ba go rose sente ko gonne le bopelele lete ko gonne lete go a bolelela nna ke dumela gore ha re ka bereka jalo re tle go tshela sente ebile re tle go baakanya diemo diministera tsa lona ke tse le di bone ga se beng ba lona ke lona beng ba bone ba utlwa ka lona mme ba tle go taboga thata ba tabogile ga morago ga dikeletso dikgatlhego ditshwanelo tsa lona ke a le leboga batho betso a modimo a le babalela ke a itse gore le rapetse le itimile dijo le rapela modimo le lopa gore a ko letsatsi le goroge le go ta nna le puso e ntšha e gongwe e tla utlwang gore la reng ya tsiboga mme ke a le thomamisetsa gore e ke a lona tota e ke a lona ra go dira gotlhe mo go ka dirwa gore dilo di siame mme lona ba mahalape ka ebile ra itsane a ke dumele go na le se se tale kgoreletsang gore dingongorego kana dilelo tsa lona dikgakololo di goroge ko go nna mme ke a le leboga batho betso pula 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 re lebogile tautona re lebogile tautona mme mo nako ya gompieno ke a go neela bana ba tamotsha motsotsonyana hela gore ba te ba neela tautona se ba se mo tshwaretseng pele ga ka tla dira vote of thanks tamotsha primary ke kwa tautona se ne sekwele teng ke le ha metsotso e seng e kana ka eng bonna jaaka tautona advocate Duma Boko a na araba dipotso tota tsene di tswa mo banneng morago ga tekodiso ya gagwe e na buisa jalo banni ba motse wa Mahalape dingwe tse tautona di gateletseng ke gone gore jaanong tsa di amileng ka nako ya gagwe ga se tsa supa gore o na le keletso ya go emela botautona
o supile jalo gore wa go gatelela tota gore 300 pula o tshwanetse gore a lebagane jalo batsadi ba ile gore ya re ngwana a tsholwa hela a ba tlhokomelwa jalo ke motsadi wa gagwe mme o taba tlhokomelwa ke puso mme tseo di lebagane le lephata leo la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana le le gore lo okametswe jalo ke mme Nono Kgafela mo palamente yo e thopetsweng gone mo palamente yone e leng teng ka kwano. Tautona Advocate Duma Boko o tlhalositse gape ka madi a 1,800 pula 1.8 a bagodi mo nakwa gompieno ba ba tseneng ke bana ba sekolo sa Tamocha ko Tautona tswan kwa tseneng teng tota primary ya gago. Kana phalafala la maletona le jali ikgoro sa khokong e tonanyana e se hata se maibe e le rong ka re tla kwa phala khala motho o monna Tautona mongame ke a go dumedisa o dumediswa ke nna senang phatswane sa morwadi a khosi se bona matlong bojale bo aloga a re tsatsi la gompieno phalafala ga ke atla go boka ke tsile go tsatsanka o nkuta thata motho a le motona ba ga mmangwa tururi le bagaka lo a lusitse ngwana la a lusitse Tautona a lefatshe la Botswana motho e ketena le di ya masaka go phatsima inamolo sa tlhogo tšampa khala motho o monta e ro tshwere teu o e tshware se monna tia o tseye molamo o lele ke tlala ga se tlala lebekebeke motsetse o ja ka lesogo khala motho o monna o kgaleme ka tšhakgalo tiriso ya ditagi lefatshe la Botswana le kgabile ka ditalente re bone jalo maloba le tsiletebogo a sia banna ba le batona maabane le gone re letse re bona dipitse Ragatlhako ko moseja ko Egepeto Rose Branch a sia banna ka sekuta le sego tšhombo mmabonta a Botswana khala motho o monna ke re nelwa ke pula mongame Tautona kgomo tsa go di tsale mahatla ke go bokile mongame kgarebe ke boela morago khala motho o monna By the beginning of education, President Dimaboko was a student at my school. I said my school. The president studied at my Tamucha with a mind so sharp like a razor blade, with curveballs that he stepped on like stepping stones. He is now my boy. Yours is a story of patience. Yours is a story of tenacity. But above all, yours is a story of humble beginnings. If hope was a person, you are. If faith was a person, you are. You have taught me as a boy from our own Mahalape that we can be just anything. Thank you, Mr. President, for the Child Welfare Ministry and basic education. Thank you, Mr. President, for teaching us the power of perseverance and education. I have zero balance on my account. But if I had, I would buy you the brightest flowers and adorn your faded haircut. For you have brought love and hope to our motherland. Rise and rise, my boy. Rise and rise, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President, for being our role model at Tamucha Primary School. Thank you. Le gofi batsadi bana ba rona ba dira bontle fela thata bao e ne le bana ba sekolo sa Tamocha Primary
ko Tautona Advocate Duma Boko a tseneng teng sekolo ba ne ba monela jalo special performance ba ne ba kopile jalo gore ba togo mo performela mme ebile maboko a bone ke bone gore ba kwadile mo go hapegile ebile ba ne ba mo anela Tautona Advocate Duma Boko ebile o na tsa jalo one maboko ao ke dumela gore ke maboko a ile gore le ene a mo khumile thata mo pelong ka jana a tsene jalo ko sekolong seo mengwe ya melaetsa ya maboko a ke gone gore mongwe wa mmoki wa ngwana wa mosimane o na supa jalo gore gore Tautona Advocate Duma Boko ba buletse dikgoro tota gore jaanong mongwe le mongwe ngwana wa mosimane kana ngwana ope wa mosetsana hela kwa leng teng kana sekolo sepe se go tseneng teng go sa kgathalesege gore ke se se ntseng ja se go bulela dikgoro tsa gore o ka nna sepe se ile gore wa se eletsa mo botshelo ke ka go ntseng ka teng ka kwano ke ne ke setse ke tlhalosa jalo gore mo puisanong ya gagwe le banni ka kwano Tautona Duma Boko o na supa jalo tse dintsi thata gompieno go go tsena jalo ba Madiba Senior Secondary School ko Tautona Advocate Duma Boko a tseneng teng sekolo sa gagwe tota sa Senior Secondary School ko Madiba le bone ba mo diretse jalo mo phuthelwana o hapegile e le performance ba batla go dira ka tsela e ntseng jalo ke dingwe tsa ditiragalo tse di ka kwano motho wetso mo motseng wa Mahalape go tsena jalo bana ba sekolo sa Madiba le bone ba tsile jalo mme re ta utlwa gore a bone ba taka poko kana ba taka mme ba tshwaretse Tautona mo phuthelwana wa go mo supegetsa gore o ba buletse dikgoro mo botshelong jwa bone ke bana ebile se kgatisa ke gore ba ne ba supa jalo gore ba itumelela Tautona go ba tsile ka lephata la thuto go tswa ko moding le tamelo ya bana la basic education and child welfare le le eteletsweng pele jalo ke mme Nono Kgafela ke dingwe tsa dikgatse le gore di teka kwano Tautona ha simolola pego ya gagwe tota kana tekodisego ga gagwe o na bua ka lone lephata le bile a tsere nako e ntsi a tlhalosetsa banni ba ka kwano gore ke eng a le dirile le gone gore batswana ba tshwanetse gore ba le tlhaloganye ka tsela e ntseng jalo ke ka go ntseng ka teng gone ka kwano gone mo Mahalape re santse le gone ha khoteng ya Mahalape motho wetso o lebile Botswana Television Duma Boko Dumara dumalana Duma Boko Monkana ko tsharo ga le mena kana ke mosimanyana a ke itsila le mahoko Madumelang ke a dumedisa tlhantse belo retse ke qabanyang ko le molom ke gopola ke sa le mosimanyana ke eme go akgola phorogote ke eme go akgola monna tota kgaola motho o monte Mpente takete ke akgole mototegi Tautona Advocate Gideon Duma Boko banna ka ditjale banna ka dijase basadi ka ditjale botle go pusa le dikokoma le ditlogo ka re mpente takete ke akgole sekao sa setšhaba motlhola maraka ka matlhale mauta boitumelo mo pusong Tautona yo a rategang o pelonolo ke ema ke re that's my boy That's my boy. That's my boy. Karo phorogo tholetso lo khoma thogo se matsutsu ba supa bogale khalo la matsatsa. O mo rwadiwa ka gala ke monna le motsetse. A o le ponki se ponkana. Se khurumelo se metsi a monate. Motho wa methe khaola ke gute. Karutsila mo go thorompolo a ga e tshoko bolebelebe. Kwa tha ke thomileng teng ba rena ke khotselo matutu ba jela ba re tedi. Rena ba shimane ba re heta hela. A o suthu. Totale kila bona ka itiro tsa ga Duma Boko go motsa matsetsa le thafula ka re ke a khulela ka diphatso se bona se porogona malla go thosa number 1 se bone no go rakalla go dumo ga ta se ke ga yo nna ka le ditsa ke bidio a sa rale ke maloma go di mpepempepe ke tshile ke pherere ke a baba ke le shogo ke a loma la ke mmito a le go skokolla ke la ka molala ke khatsala nna ke mothaolos Karo kharagacha magaragatsane ke tema na go epa ke batho ba sika lo sekula go boraka jano ka tse pedi di ela ntlha ile ngwe kgaola motho o monte
ka re ke se lebalo a kgola mme mmaagwe duma ke re mma re tiseditse taemane e ta phatsimelang ditšhaba tsote ke re taemane e tsaletswe motseng wa Mahalape kgoteng ya Thosawane. (1970), a year of wanderers. A boy was born, risen, raised, bred in Mahalape. This boy, during his school, he was excelling. He was glittering, glimmering. Teachers acknowledged that. They appreciated that. They saw that. It was in 1982. It was in 1982 when Duma Gideon Boko started his schooling at Madibe Senior Secondary School. It was there then during his interim that he exuded his intelligence, creativity, and determination to succeed. Duma Gideon Boko was an active member of the debate and poetry clubs in Madiba, where from an advocate was born. It was in 1986 when we saw him completing his final years at the senior school in his senior level of education. And to no one's surprise, we saw him excelling spectacularly with first-class results that had enabled him to go and venture more at the University of Botswana. Not to only that, we see him having the desire for more superior procurement of academics, that he was there then fueled with adrenaline that served as a catalyst in him to go and push further at the Harvard Law University in America for him to come with his master's in law. Further nurturing his passion, he entered into the political arena where he faced a lot of significant challenges, being skepticism and resistance. But each time he believed that a united front was essential for him to change for a meaning. Each time he has risen stronger, showing to us and implicating as an expiry to us that setbacks are not failures, but ways of learning, and it opens new opportunities for learning and working hard. Today, we do not only want to celebrate Advocate Duma Boko as a leader, but instead we want to celebrate him as a symbol of hope for today, tomorrow, and the unknown that is to come. We humble ourselves before you. Thank you. He said, none other to nobody's surprise, that ke mofoko diwalona. We nurtured this boy. We love this boy. And this boy loves us. That's our boy! Join le bodiragatsi jalo jwa bana ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School ko ke tlhalositseng jalo gore Tautona Advocate Duma Boko o tsenite secondary school le senior secondary school ke yo jaaka o mona jalo mo ditshwantshong tsa gago a ba dumedisa a ba nela jalo lono lerato ebile a ba supegetsa jalo gore o tswa go no ebile le bone ba ka kgona go dira jaaka kgona go dira me ebile o supegetsa bone bana ba gore kana mo botshelo dilo tse di botlhokwa ke go tswelela o ithuta thata ke ka mo jaaka ne ke tlhalosa hape le bana ba ba tsena gore le phatala le dirile la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana ke le phatale le golagana le go tamela ngwana go tswa ko bonnyenyaneng hela ha sena nna tsolwa go ithela go tsena sekolo sone sa thuto go tswa gone ko modi ke ka ile gore Tautona o ntse ka tebile ke yo o batla go ntsha le go ka bokhutshwane kana kile ya re mona go ya morago hale ke bo ke abela dikwele dibuka dikwele tse di go ga borone tse di kgolwane le tse dinnye nna ka ba ha dibuka ha ke tshwanetse go tswella ka thulaganyo e puso ya bo emisa
ka mabaka a ke sa itseng mme jaanong ba Madiba Secondary School sekwele sa metota ka ke tshwenyega ka maduo a dikwele tsotlhe mme segolobogolo a bone ke tla ba tlisetsa dibuka di le 2000 gore di tle ko library ya lona ko sekolong le nne le se le se bala ba Tamocha Primary School ba le bone e leng ba ko ke tseneng teng ke tla ba neela di le 1000 ke dumela gore mo malatsi a mabedi a mararo a tang di tshwanetse di bo di gorositswe ko dikweleng tsa lona mme ke lebogela botswerere talente tsholohelo e ke e bonang mo go lona mme ke batla go le ruta le go le lengwe hela la sekgowa le bidwa genius mme ke bo ke le go ranolela. I'm going to give you a definition which you will not find in the dictionary. This one transcends, it's above the dictionary. Genius, that rare and unique combination of restless energy, prodigious intellect, and stern discipline. That's genius. If you have these three things, a restless desire, an energy, an impulse to learn, an intellect that is receptive, absorptive of learning, and discipline, stern discipline, then you are genius. I want you to be exactly that. I love you. Thank you so much. bana ba dikolo tse a tseneng teng e le ba Tamocha Primary School ga mmogo le sekolo seo sa Madiba Senior Secondary School a supa jalo gore wa go ntsha dibuka di ka nna 2000 tse di lebagane jalo le baithuti ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School mme a supa jalo gore wa go ntsha gape tse 1000 tse di lebaganeng jalo le baithuti ba Tamocha Primary School mo nako ya gompieko ra go tsaya jalo mo palamente wa kgaolo ebile le tona wa dithaeletsanyo re David Sire gone ka kwano ile no tantsha malebo mo tshokologong ye mme pele ke le moge tautona Comrade President, Mr. President, Advocate Duma Boko, ke le moge le matona ote Baba Hano and the assistant ministers ba ileng gore ba tsilele tautona le matona a pele ke le moge le mapalamente ba ba ka tswang ba le hano le mapalamente a pele dikgosi tsipe le marara botlhe ba ileng gore ba teng hano, honorable councillors botlhe ba ba hano, baruti babereki ba goromente ka maemo a lona le go thatologana ga maemo a lona ba VDC le lona morafe mme ke di dumedise mo tshokologong yeno ka pula. Tautona le nna ke itumetse thata gore tsatsi eno bo tsile mo motseng wa Mahalape le phuthego ya go ya ntha. Indeed dilo ka bontsi di simologa kana di hella be di bua di simologa mo motseng wa Mahalape. O helleditse ipapatswa ga go ha o simolla yaanong thulaganyo ya go busa gape mo Mahalape ra go leboga kase mme gape ke tse tsonoye ke leboge batho ba Mahalape gore be le ntophile le party
ya ga Comrade President Boko ka dipalo tse di gakgamatsang. Me gape ke leboge ka gore tiro ya me ke go leboga ke leboge gape ene Tautona gore sa ntlha ba tile mo motse wa Mahalape, sa bobedi a ba ntirile tona ko ofising ya Communications and Innovation. Mr. President, maphakela ya ana ne ke lebetse sengwe ko Tidimalo. E ne ile santa ke a gakologela koloi e ntsho e tsamaya ko Tidimalo. It brought joy to the people of Tidimalo. Thank you very much. Me gape ke utule ba bangwe ba re Tautona nka ba go isitse ko botsogong. Ke boammaaruri ya mme ke le tlhalosetse mme kana se ke ntse ke se tlhalosa ko parlamente lebaka le le hitileng. Parlamente ya bo 12 ya eneng hela malobai ne go sena ngaka la ha batho ba le ba ne ba bitswa doctor ne le ba doctor ba sele. There was no medical doctor. Ne go sena ngaka ya batho ko parlamente ya no ke sone se ne nna ka dithuto go nna ke mo engineer nna se ke se dirang ko le phatella botsogo ke go tisa ya ka Tautona ntsa buare tisa maranyane tisa se gore ya no le khone gore le thathubiwa le kgakala madu a lona a neelwe ba bangwe ba sekaseke go lete go bone botsogo jo bo botoka ke yone tiro ya me yone ko botsogong. Jaanong nna ka dithutego ga ke bone balwetse ga ke bone balwetse a ke letelelo o bona balwetse. Jaanong ke sone se neng ka itumela thata ha Mr. President a appointa Dr. Modise gore ate ile specially elected MP ile ene ngaka hela ko parlamenteng. Jaanong ke ikemiseditse gore ke a go bereka le bo Dr. Modise ko health le ba maphata otlhe bone ba bagaba ka gore tiro ya me nna ke gore yaanong ke ire gore bone ba le he dithuso ka maranyane ke yone tirwana hela ka ko Ministry of Health ne ke ba direla gore ba khone go bona balwetse ebile ba ba lahe ba dirisa maranyane nna ne ke ba tisetsa maranyane ke yone tirwana yaanong I thank the president ka gore ha ngwa ga re lwena o itese to be led and ke bone gore Tautona gore a re ntse ka tsikile a ba bona gore nka sutwa sente ke lebeletse maranyane le hatsele lothe ka jalo ke yone tiro ya me e ntšha jaanong. However, Mr. Speaker, ke lebetse ebile ka re ke kopela nke Mr. President, me ke wele ka kgantsa motse wa Mahalape. Ke a itse gore o tswa mo motseng wa Mahalape. Ke a itse gore o tswa mo motseng wa Mahalape. Me go na le thulaganyo Mr. President e dirilweng ke bone batho ba ba Mahalape e bidiwang Mahalape Development Plan 2032. E sala e dirilwe bogologolo ke yone ke driver ke le mo parlamente Mahalape Development Plan 2032. Yaano ha gongwe ha ne e buiwa pele go 2032 na go lebega go le kgakala dithopo tse di latelang di ka 2029 ha re tsoga go 2029 go tabo go setse dingwaga di le tharo gore re goroge ko torong ye ya batho ba Mahalape. Jaanong Mr. President ditoro ye e sala yemi over 20 years re ntse re yemi toro ya batho ba Mahalape e sa diragadiwe ha ke go ha sekai go godimo ya ka VDC chairperson na bua go godimo mo dikeletsong tsa batho ba Mahalape ke gore re laole metsi a pula mo go tweng the implementation of the stormwater drainage master plan because the master plan is there. Ya ne thoka gore e hiwe madi e diragadiwe batho ba Mahalape ba khone go nna sente ba sa tshungwe ke pula. Se sengwe vocational training center ene o ka lemoga gore ka gore go mo ke plan dio tse tsotlhe tse ke di buang tse di na le mealo ebile gape anong di na le ditsha tse di segilweng tse di beetsweng dilotse re na le setsha sa vocational training center sa VTC kutule o bua maloba ka VTC mo gorumenteng yo mosha le ma apprentice ke tsone se re se batla mo motse wa Mahalape re bete re ntshe banana ba mo mekgwatheng re ba ise
mo tirong ya diana. Western bypass e tsela e tsamayang ka ha e ntsha mosuke wa dikoloi mo gare ga motse wa Mahalape e tsamaya ka ha Tautuna ka. Jaanong tsela e ra e bata le yone gore e diragadiwe stadium mo motse wa Mahalape ga se fire station ya ka bua gore ne gona le mollo maabane le ditsela tsa rona hela mo motseng wa Mahalape le sekwele se sengwe ya ka utwa bana ba bua ka sekwele sa Madiba setse se tsohetse re thoka sekwele sa bobedi sa senior secondary se sa teng se teng ka kwa Mr President re thoka le dikgang tse di amang di street lights mo ke maoko a se tshwanetseng gore se se tsentswe mo planning ya gore Mahalape o tshwantsa ba ntse yang ka 2032 yaanong ke tsone dikgang tse di re tshwenyang se sengwe Mr President kana re ne re na le thulaganyo ya Transitional National Development Plan e setseng ke re risitse batho ba gore mo go yone ne re hilwe madinyana a le mme le le kanang ka 120 million pula le leng gore gate re to go dira try and implement Mahalape stormwater master plan. And how level la master plan ya teng in terms of value ka estimate ya teng it goes around 2 to 3 billion pula. And how neetswe 120 million go ra gore ra go ira mo go nyenyane re neetswe gape bile ra leboga le sekwele sa primary school mo motseng wa Mahalape sekwele seo se ya ko Mahalape East ko Flower Town phase 2 re neetswe gape ko diteraka ko dikoloi tsa mo go ba di ta bon di pheka teng mo motseng wa Mahalape under Transitional National Development Plan. Ha o tsena ko Gaborone go about 5 kilometers pele o tsena mo motse wa Mahalape go nna le dithabologo tseo go no ho ya non Tautuna ne re kope gore tsonetse bogolo di diragadiwe ka bonako jo bo kgonagala ra itse gore gongwe go ne go sa salamela morago ha ngwa go utwa go tobo diemo ba hilwe madi othe mene re seka khanye gore bogolo tsonetse tse ne re di soloheditse batho ba Mahalape ka ke bua gore bana le lebaka ba sa di bone bogolo ba di bone gore re yaanong ha re ya go lenaneo la dithabololo be ke kgona gore re bueleletse ba gaetso le Tautuna o se tsa thalositse gore kana ba bangwe ba taba re Tautuna o tswa Mahalape gore re sengwe sa ta Mahalape nya ha go nna ya se Tautuna ibile ke itumetse gore o se buile ha gore sa tasking a se diri ene ka gore o tswa Mahalape ke gore yaanong ha re setse re submitile diotse mo National Development Plan ene ha ka dintsha ya ka na bua ka tsela ye neng ntshitswe yaanong ene ha ka dintsha so rona tiro a rona nna le Honorable Nyathanga tiro a rona ke gore yaanong re tshware yone plan e be re lwa ka yone ko parlamenteng gore e tsengwe mo lenaneo la dithabololo e re ha Tautuna a bone madi tiro eo e diriwe la ntshwara ke yone tsamaiso e re yang go e sala morago ke yone e re tsang gore e ta re tisetsa puso ne ke re se sengwe pele ke tsama Tautuna na bua gore Mahalape wa phatsima ko parlamente re tshwere Tautuna re tshwere minister re tshwere assistant minister me kana re tshwere le speaker Mr President dithapelo ko rapetse o tswa ka ha thoma dithotse ka ha yaanong ebile a go batsadi ba go ba gone jaanong ready tap ko rapetse senior ke no le Mr President jaanong le ka bona gore Mahalape o tshwere ne go tshwanetse go nne jalo ka gore ha re gakologela ko re tswang teng ba gaetso re palame stage se nna tota le ene comrade president stage se re se palameng se sa agilwe ke banna ba bangwe ba ebile nako a teng ga ngone ke ise ke tsholo ka nako ya bo Kenneth Koma ka nako ya bo Mareledi Gidi ka nako ya bo OK Menyatso ka nako ya bo the late Billy Makuku ka nako ya bo Dr Harry Tlale ke batho ba eleng gore ba ne ba aga letaraye e le bona re palame gompieno ya me unfortunately mo go bone comrade president will never be the president of this country and I will never be a minister of communication and innovation because bone ba tlhokagetse ha ba bonus ba gaetso ha ke batla go tsaya nako yaanong ke dirisa dithata tse ke di filweng ke batho ba Mahalape gore kana kwe yaanong ke laola gore tiro kana phuthego ya kgota ye neng e buisiwa ke Tautona mo motseng wa Mahalape tsatsi eno e tsile go bokhutong ke a leboga
David Sere jaaka ne a tlhalosa jalo totantsha o ne malebo re David Sere o ta tlhaloganya jalo gore ke mo parlamente tota wa Mahalaphe West ebile gape e le tona wa communications and innovations tsone tseo tsa dithaeletsanyo tota mme ke mongwe wa batho ba ile gore gantse ke bereka mo kgaolong yone ka kwano ke setse ke le ka bega jalo e le gore o dirile mo go di Excellence Awards tse e le gore di lebagane le dikolo tota tsa Mahalaphe West tse e le gore o berekela jalo mo go tsone ke tlhalose jalo gore mothoetso o lebile Botswana Television mme jaanong go raya gore pego tsa rona kana dithulaganyo tsa rona go lebega jana jaaka di ya bokhutong jaaka o bona kgota meeting jana le one ya bokhutong e ne e buisiwa jalo ke Tautona Advocate Duma Boko ana patilwe jalo tota ke matona ba ka heta le 10 ba ba tswang jalo gone mo kabineteng ya gagwe Tautona dingwe tsa buileng ka tsone ka go harologana jalo sena se gatela thata ke yone thokomelo ya bana tota le thuto go tswa ko moding gore bana jaanong ke nako ya gore ba thokomelwe ebile ba tshwanetse gore ba itse jalo gore thuto ke yone boswa jwa bone ebile thuto ke yone ka ba direlang se e leng sone thuto ke yone e le gore e ka ba isa ko pele thuto ke yone e le gore e ka ba tsenya ha ene a tseneng teng o gateletse gape botlhokwa jwa gore mo mading a ile gore a betswe selo sa go duela ba bereki le hatse ka bophara ba di company tota tse di harologaneng o na supa jalo a nankola lengwe lebenkele mme lebenkele leo e ne le la chopisi tota nka le bua ka gore o setsa le buile o na supa jalo gore o na a buisana le bone mme ba supa gore e tare January 2025 ba bo ba simola jalo go duela ba bereki ba bone madi a 4,000 go heta ko godimo mme o na supa jalo gore dingwe tse ile gore wa di dira gape ke gore o challenge gape the private sector gore le bone ba dire jalo ka go harologana mothoetso thulaganyo ya rona e ntse ka tsela ntseng jana e tare Tautona ha sena na a tswa a tsamang jalo le lekoko la gagwe le rona e bere kgaogana le wena motho ha sa hose ha gona le hoko gore be le dirile gore se kwa ga go siwa phosego re dirile morena mo go wena Motswana wetso yo lebileng ke phosego ha ile re iteng o tare itshwarela me bile ga se ka lepehela ke phosego ka dirwa ke motho yo le ke Motswana wa nama le madi mme le rona re lebogela go bona o lebile dikgang tsa rona sengwe se Tautona se buileng gape o supile jalo gore go buiwe dingwao tse di harologaneng nna ka sembukushu ke a go lora ke kwetu ne twa ko haka jalo ke ra gore ikanye rona ebile lebela dikgang tsa Botswana Television go simolola go tswa go ya pele le go ya ko morago ka leina le matala ga Jesu Kriste re heditse ebile ke lebogale ba ke bereka le bone ke busetsa tiro jalo konto khaso re ba modimo a karra le khuduthamaga ya gagwe matona othe a puso modimo a karra thapelo ya rona modimo a karra re le tšhaba ya lehatshe leno re le tšhaba ya Mahalaphe modimo a karra ra re a rapela modimo a ka gore o mmabalele modimo a karra o mo sireletse kgosi ya kgalalo ra o mo etelele pele modimo a karra mo mananeong othe modimo a karra a tsholetseng lehatshe la rona kgosi ra ra ba modimo a karra le matona a gagwe kgosi ra le bogogi bothela modimo a karra ba lehatshe la rona kgosi ra modimo a karra le bogosi ba bothe modimo a karra re Jehova ra re mona ko modimo a karra ya go ipelela modimo a karra Botswana e mošwa mme ka jalo modimo a karra re tsweletse ka go rapela modimo a karra gore thonolo ga tsa modimo a karra lehatshe la rona kgosi ra se go hatsa modimo a karra bagogi ba rona ba telepele ba rona ra re go rapetse ra ka leina le lente la morena wa rona Jesu Kriste re a leboga haleluya motsotso le mohela a re kope modimo a re nesetse pula ya matlhogonolo pula ya medupe a re tsholetse mantswe a rona ra le mona konya gompieno kgosi ra re tsweletse modimo a karra ka go lopa modimo a karra pula kgosi ya kgalalelo ra re a rapela modimo a karra wa bona le hatshe la rona modimo a karra le kwakwaletse kgosi ra le ruo modimo a karra le a sokola kgosi ra dimela tsotlhe modimo a karra e ke nako modimo a karra ya gore balemi ba ka ba setse modimo a karra ba le mo gareng ga masimo ke ka mo modimo a karra re tshwaragane modimo a karra mo tumelong kgosi ya kgalalo kgosi ra re rapela modimo a karra gore re ne setse pula modimo a karra mo tšhabe ya rona kgosi ra a pula ene modimo a karra re te re go lema modimo a karra diruiwa tsa go modimo a karra di tshele kgosi ra dimela modimo a karra di thoga kgosi ra lehatshe la rona le nne lente ra re go rapetse modimo a karra ka leina le le mata la morena le mmolokio
wa rona jesu kriste re a leboga halleluja modimo rra le mo nakong ya gompieno re hano rothe modimo a ka rra pele ga tse tsotlhe re isa ditebogo ko go wena kgosi rra re thotse hano modimo a ka rra mo kgoteng kgolo ya motse wa rona wa mahalape rra rara e le wena re kgobokantseng modimo a ka rra go ta go utlwa se tautona wa rona modimo a ka rra a se re tsholetseng mo lehatsheng la rona mme rara ke lebogela modimo a ka rra ka tiro e tsamaileng ka teng modimo a ka rra ka e tsamaileng modimo a ka rra ka thulaganyo ya gago rara re santse re rapela modimo a ka gore le bakwano kgosi ya kgalalelo ntate o matarra ra itse modimo a ka rra ga o le modimo o gaugi ka nako tsotlhe modimo a ka rra tsebe ya gago e gaugi go utlwa modimo a ka rra dithapelo tsa batho ba gago kgosi matho a gago a gaugi modimo a ka rra go bona modimo a ka rra tseo ba di eletsang kgosi ya kgalalelo mme modimo a ka rra ra re tanki modimo a ka rra tanki modimo a ka rra tanki kgosi rra ka puso ya rona e ntšha rara ke a go leboga modimo a ka rra jaaka re tabe re phatalla re tswagana modimo a ka rra ke thapelo ya me gore a mogau wa morena wa rona jesu kriste a lorato la modimo le kabelano ya moa o boitshepo tse tsotlhe modimo a ka rra tse dinte tse di molemo modimo a ka rra di tswele rona gana kgosi rra go hithelela ka nako e wena ka esi mo rena ta bo e rulagantseng modimo a ka rra gore re kopane gape mo lehelong lena re a go leboga kgosi rra ka leina le le maata leina le legolo go eta maina othe leina la morena le mmoloki wa rona jesu kriste re a go leboga amen a re shapele modimo matsogo halleluja amen re lebogile a re emegela yalo ka tshesibalo jaaka bagolo ba teng mme ga ba tswa ke tauta megolo kwane e wela ka tsela ntseng jalo motho wa gaetsho phuthego ya kgotla e le ya ntlha tautona advocate Dumaboko a e buisa mme a e buisa jaana kwa ga gabo kwa motseng wa Mahalape hela jaaka mmegadikgang wa rona Lovemore Mario a na tla a re rola tota tsotlhe tse di tsamaileng le tsotlhe tse di tlhagogileng ko phuthegong eo ya kgotla ga nke ke di boela morago tota e ne le phuthego e ntshitseng dintlha di le dintsi di le mmalwanyana ya akaretsa le ditsholofetso tse tautona di beileng tšhaba pele ga party ya UDC e tsena mo pusong di akaretsa gape le mangwe maitlamo a tautona a na dira o makile jalo gore keletso ya gagwe ke gore le polotiki la motia ebile la motho wa mme botlogile tshireletso a gore gongwe a ka lemogwa ke motse wa gagabo motse wa Mahalape ka mokgwa wa sehikantswe e le dingwe tse dintlha tsene gore di dule mo phuthegong mme motho wa gaetsho e betse ka tsela ntseng jalo ke leboga jalo badiredi ba BTV News ba dire ka rona ba e leng gore ba ka kong ha re tsanang teng ha motho wa gaetsho re mo karolong e bidiwang hela gote in context ya go kopanya le nna o ne ra bantheng kala ka tshane tlhola le rona. All right, and in context this